Pozdrav ljudi, dobrodošli na ovu epizodu Booster Akademije i danas je sa mnom naš, neću reći influencer, tattoo majstor, Ronč. Dobrodošao, Ronč. Pozdrav, Bog. Hvala ti što si došao, što si izdvojio vremena za nas. Danas ćemo proći dosta zanimljivih tema. Nikad do sada još nismo imali tattoo majstora. Dobro, znači prvi od sam, nas. a? Da, Cool. jesi. I mi ti u principu volimo krenuti od početka. Ono što je mene jako zaintrigiralo i zainteresiralo je zapravo tvoj djetinjstvo, tvoj životni put. Cool. Ti si živio u Egiptu, Bravo. živio si u Švicarskoj, znam da pričaš francuski. Mi možeš malo opisati to svoje odrastanje i sve do prije nego što si došao u Hrvatsku? Cool, mogu. Jako je cool što, mislim, nisam sumnjao u tebe, ali jako je lijepo dok se osoba informira, znaš, ali neko pita me pitanje, kaže nešto u šoku, nešto, ti si u Egiptu bio. Rekao, jel znaš kak se zove? Ja sam ostao paf, iskreno, dok sam čuo, stvarno zanimljiv put imaš. Je, a znaš kaj, neobičan put i mogu reći da zbog toga sam fakat, imam sreće jer sam vidio svijeta, znači, odrasao i rođen u Zagrebu, ali iz Križevaca, znači tata Križevčanin, mama iz Vrbovca. I tata ti je radio za Tuđmana tada, bio desna ruka i kako se otvorila prva hrvatska stalna misija ambasada u Egiptu, on je bio zadužen otići sa njim i mi kao obitelj smo pratili, znači ja beba, novorođenče, idemo za Egipat. Par godina smo tamo živjeli. U tom trenutku sam još znao pričati arapski, tak mi je žao što nisam to zapamtio. Znaš, ozbiljno, znaš. Ako ne koristiš taj jezik, znaš, evo, zaboraviš sve. Ali tada sam znao, znači, lijevo, desno, pričaš sa taksistima, sve mu govoriš. Mama uvijek mi je govorila kako sam na bazenu, Allahu Akbar i bacao se u bazen, znaš. Ali mene gledaju kao mali bijelac se dela. Da, ona zelena oči i plava kosa, da. Čak je, fun fact je to kaj, zamisli to, bio sam ti mali plava kahlica, znači ko ona iz samo kuće, ali dok je još bio klinac. Da. I vratili smo se u Egipat prije nekih 10 godina, znači 20 godina nakon. Mesar naš iz ulice prepoznao mog tatu i rekao, Rossi, where is the small sun? Kao, di je malo sunce? A ja se pojavim tamo, naš nadrkani teenager, kao, what's up? Uvijek su me po glavi dirali kao sunce, sreće. Znači, baš ima prekrasno, Tako da, Egipat mi je bilo jako drago iskustvo i jako bi se volio vratiti sad kao odrasla osoba opet. Onda smo se vratili za Hrvatsku, da mama može roditi moju sestru, Maju koja je 5 godina mlađa. I onda smo otišli u Portugal isto tu stvar napraviti. Znači, tata je pratio ambasadora i tak smo ti onda Portugal bili par godina. Vratili se opet za Hrvatsku i onda je bilo vrijeme da li ćemo sada ostati u Hrvatskoj, da li ćemo se opet seliti. Cilj mi je bilo da se ustabilimo. Hrvatska nije baš bila zanimljiva tada. Evo, Ženeva, Švicarska, UN, United Nations, veliko ime. Mama dobila posao tamo, tata za njom i od tog datuma nadalje mi smo ti u Švicarskoj, znači od moje 9. 10. godine, sve do 18. godine. Znači, ja sam odškolovao na francuskom, francuski mi je materinji jezik, ja još dan danas, i to je fun fact, kad se jako naljutim, psovke na francuskom lete van. Znači, to je To me je fascinantno uopće za razmišljati na taj način, Je, ali zeznuto kad zamisli sad ovo, znači, hrvatski doma sa mamom i tatom pričali, išao u internacionalnu školu, pa engleski, vani društvo i osnovna škola francuski i naravno neke te male baze njemačkog i u glavi mi dok neko sluša, dok moja Ana sluša naše razgovore sa sestrom, ja nazovem sestru i 4-5 jezika u isto vrijeme pričamo. Jer znaš, koja ti prva riječ dođe, tu koristiš. Maja, tomorrow možemo malo a la piscina, zajedno svijeći, pojesti kek šozi. I na kraju ovi slušaju, kaj ste vi to izmisli, kujiš? Ali mozak, preprogramiran. I onda se meni moji prijatelji u Križevcima rugaju kad mi nekak krivi naglasak izleti. Najrađe bih rekao stari. Znači, a čekaj, rođen si u Hrvatskoj? U Zagrebu sam rođen, pošto u Križevcima nije bilo... Da. I onda ste išli u Egipat. A čekaj, mislim, naglasak ti je kao, nemaš naglasak. Imao ga jesam, znači ja sam se vratio 2019. u Hrvatsku, jer je to bila moja odluka, živio sam po cijelom svijetu. Pa zašto ne probati Hrvatsku? Dolazio sam prek praznika, dolazio sam prek zime, konstantno. Ja sam svima govorio, ja jednoga dana hoću hrvatsku ženu, hoću moja Hrvatska mi fali. Došao 2019. da vidimo kako će to biti. Sviđalo mi se i gle sada. Ženu, i to supruga moja snova, biznis snova, uspješan sam u njemu, znači meni ljepše ovdje ne mre biti. Ako kaže da je vani ljepše, izvoli, možda mu bude stvarno. Kažeš da ti je ovdje ljepše, a jel misliš da si nešto pokupio iz tog nekog vanjskog mentaliteta, iz drugih kultura, ali misliš da su ti te stvari možda pomogle da bi izgradio svoj biznis i došao u poziciju u kojoj si sad? Je. Pa aj sad zamisli ovo, znači ja sam ti dosta
švicarski, znači, evo, vidio si sam 15 do ispred zgrade da, spreman, da. znači, i to isto cijenim kod puno ljudi poput tebe, kaj ono, znaju da je vrijeme bitan ljudima koji rade stvari, tako da ono, punktualnost, ta, ajmo reći, preciznost švicarska, to mi je jako puno pomoglo u biznisu. I onda vidim da danas dok dođemo u Hrvatsku, a gle, ne budem vrijeđao našu Hrvatsku, ali vidiš da ono, lagano, budi ko stari, ne, ako se ne napravi, ja moram dalje, znaš, ono, ne volim te čekati cijeli dan. Ili za neke stvari kupiš, napraviš, budemo, ok, naći ću sljedećeg ko će to napraviti. Tako da, malo sam postao strog, ali zbog toga sam i uspio u poslu u kojem jesam, jer imaš, kako u svim strukama, imaš fitness instruktora, imaš fitness instruktora. Imaš tatu majstora, imaš onog tatu majstora. Apsolutno se slažem s ovim, da. Jer ja isto znam puno ljudi, ja sam iz svijeta fitnessa i sa Kifa sam, znam puno, ne znam, nego imam puno frendova koji se bave tim poslom. I točno znam i točno vidim koji zarađuju puno, koji ne zarađuju puno. Ne sad da je novac najbitniji, ali razumiješ što hoću reći. Ali ajmo reći mjerilo, da. I imam jedne frendove koji tehnički znam da znanje mogu biti relativno dobri, ali su jednostavno opušteni. I onda znam ući u razgovore gdje žali mi se, ne zarađujem dovoljno, nisam zadovoljan i takve slične neke stvari. I onda onak, ne znam da mu kažem, ali nisi se potrudio sam baš. Sam si si kriv, znaš, da. A onda imam jednog frenda koji ti radi od 8-9 ujutro od 9-10 na večer i lik je ko švicarski sat. Da. Ti znaš da on je ko robot već. On ide, on zna točno kako njemu dan mora ići. Znači ti si odrasao u Hrvatskoj, ali tako? Jesam, da. Znači, evo, kak sad, mislim, ima takvih ljudi, kak je moguće, evo, znam 4 fitness instruktora ili osobama koje se bavi sa fitnessom, kako to da si ti toliko oštri, evo, kak si ti došao do tog iskustva da si jednostavno, da cijeniš te, stvari? Ja sam ti u principu dosta kao osoba anksiozan i paranoičan, u smislu da u mojoj glavi uvijek ide neki najgori scenarij, ako ovo ne napravim, desit će se nešto najgore. Meni je uvijek sve, uvijek gledam doslovno u najgoroj mogućoj varijanti šta se može desiti. Znači, ko ovaj Nicolas Cage, znaš onaj film da vidi minutu u budućnosti, onda praktički, čovjek mora sve voditi. I ja sam ti recimo, da pitaš moje prijatelje iz djetinjstva i to, svi će ti reći da nisam takav. Dobro. Ja sam prije bio zaspao bi na treninge, ja sam ti znao čak zaspati na utakmice. No, ja sam trenirao nogomet. Da. Izašao bi van, zaspao bi ne došao utakmicu. Između ostalog kad sam se vratio u seniore, igrao sam 3. ligu i stvarno sam tu, te pripreme sam bio sam najbolji strelac, iako nisam igrao prvo i nije me stavljao prvu tad političke, znaš kako to ide, znaš, klasika. Imao sam najviše golova i tehnički sam ja bio možda najbolji izbor za to. I ja sam ti, ne znam, tipa 4. 5. utakmicu zaspao jer sam izašao van. Već sam bio, znaš, revoltiran, ne stavlja me ovo, ma idem van, bolim briga, zaspao sam i tad sam spucali iz kluba. Da se rekao nikad više. Nikad više. I to mi iskreno bilo najbolje. A kako treba nekada da se opečeš na neki način? Mislim, ja mu sad to rekao, kad sam bio mlađi, neka prva cura, uzmeš ju zdravo za gotovo, nisam prevario, ali skoro jesam i na kraju sam ju izgubio. Znači, mislim, jebote, baš sam ispao pajser, baš sam se osramotio i onda više nikad nemam to napravio. I možda zbog tog događaja nikad nisam postao prevarant, jer sam se spekao. Prvi posao, velika pozicija neka, trebao sam doći mislim da je sastanak bio u 4:33 i bilo mi je čudno kao kakav 33, blesavi. Došao sam u 40, tak nekaj, nema ga, ne pojavljuje se, zovem šefa, rekao da, bio je tu 33, u 35 je išao dalje. Cilj sastanka je bio, i to ti je bio neki šef Deloitte. Deloitte su ti Big Four financijski auditi. To je u Švicarskoj? Da. Znači, financijski auditeri, to su ti doslovce policija za firme koja pregledava naš promet novaca. Znači, ako si gledao Ozark i te neke serije, auditeri su ti oni kad ti dođu pregledati u kasino zašto, šta ne valja. Doslovce to. I ja ti imao sastanak sa tim glavnim od tog Deloitta da dogovorimo samo za taj event, jel će to biti to, jer ne, ok, rukica, idemo dalje. Njegov sastanak sa mnom je bilo, vidim te, znam ko si, dam ti ruku, idem dalje 2 minute. Ja nisam došao na to vrijeme i rekao, deal's off, aj bok. I meni javlja, šef, evo, ode ti deal od 35.000 eura za taj jedan event, kad ćeš nam to ti vratiti? Stari moj pomoć, ja imam 20 godina, znači ja sam se usrao, tad sam imao 1,95 m, pa sam pao na 1,75 m, zato sam tak nizak sada. Pa umro sam, znači, i rekao, od tog dana ću biti 10 minuta ranije i čekat ću ako treba sastanak u autu ili znaš, i spoj. Tako da nekad se trebaš malo speći da slažem se. Meni je bilo takve stvari gdje sam na svojoj koži osjetio, ali recimo meni ti je veliki faktor bio dosta
dosta sam gledao podcasta i ljudi kojima se, ajmo reći, divim i jednostavno sam skužio da postoji neki pattern, ima uzorak ljudi koji su uspješni, funkcioniraju na taj način. Ti imaš svoje vrijeme, ja znam da ti radiš i da si ti zaposlen. Ako ja tebi zakasnim, ja sam potrošio tvoje vrijeme. Da. Ne, mislim. Kaj šaljem fakturu, znaš ono? Da sam. Tako da, mislim, relativno sam rano shvatio da se moraš ponašati. Moraš uzeti neki model ljudi koji su uspješni da bi bio i ti uspješan. Pa i to kako se predstavljaš, mislim, znam da možda zvuči površno, znači ti i ja smo sada dosta jako povezani uz taj svijet influencera, znači ta riječ je dosta, znaš, neko ju voli, neko ju ne voli, ja mislim da puno ljudi ju omalovažavaju kao influencer, ali zapravo dok pogledaš, evo, otvoriš tvoj profil i to je jako lijepi kompliment dok mi isto, evo, dok sam ja Ani rekao svoje, idem kod Frana, joj, on mi je super, on, njega, baš ih pratim, pogledaš profile, lijepo se predstavljate, lijepo je, znači, znaš, ti imaš sad svoj drago, još čestitam na bebiku, znači, mislim, to su velike stvari, ali onda pogledaš neki drugi profil, ko malo ležernije to radi, malo si mi manje ozbiljan. Malo manje paš uz moje, ja ti ne idem van se o 5, 2, 3 u noći, ja sam ti svaki dan u 10 u krevetu, jer u 7 se budim da mogu biti spreman, oštar odmoren, da tebi kožu markiram za cijeli život. Znaš, upravo to, da. Onda ti friend kaže, pa joj, pa ja isto sutra radim. I najrađe bi mu rekao, stari, ako krivo vratiš novce u nemoj ga omalovažavati, nemoj to raditi, ali si misliš, pa imam težinu iza, imam odgovornost, tako da jako je lijepo vidjeti držiš se nečega, radiš nešto, a to ti je na receptura. U ogledalo sam sebi govoriš jutro, ja sam organiziran. Laži si mjesec dana, nakon jednog trenutka buš postao organiziran. Da. Kaj je to, Ronaldo mentality? Da. Ako dovoljno puta izgovoriš laž, postaje istina. Da, bar sam sebi. Da, ali mislim da je još jedan faktor ovdje dosta bitan i kad si sam svoj šef, kad si odgovoran za svoj uspjeh. Jer tipa ljudi kad rade za druge ljude ne nose istu odgovornost. Da. Jer u principu ako radiš 9 to 5, ti imaš relativno strukturiran dan, znaš šta moraš napraviti, imaš neke ciljeve i ajmo reći da je odgovornost malo manja nego kad cijela firma ili tvoj salon ili studio ili šta god ovisi isključivo o tebi. Pa mislim da je to dosta isto velik faktor. Pa evo, zamisli sad ti radiš za jedan veliki lanac, radiš, ne radiš, bit će ok, gyms for you je bez veze. Ili Lauš gym is bez veze. Pa ne, to je tvoj gym, ti ne želiš da sada tvoje ime ide kroz blato. Ja sam znao par puta snimati videe s frendovima i pogotovo sa par ovih influencera, isto je, dobar sam sa Adrianom, snimamo skupa, ima neke smiješne ideje, rekao, da li želim predstaviti sebe kroz tu zajbanciju, makar je zezancija, ali jako onda... Jako sklizak teren, mi smo jako sklisko. Onda si misliš, jebate, odi mi kredibilnost, imam svoje ime, neko će reći, ne idem kod tog pajsera jer bolje ne. Ja mislim da smo mi imali dosta situacije gdje smo mi neke stvari snimili ili provali snima gdje nam je sigurno utjecalo na određene suradnje i neke slične stvari, jer ja nikad nisam bio taj tip, uvijek sam mrzio te kontroverze, drame i gluposti, ali u jednom trenutku je dio ekipe s kojom sam snimao htio snimati malo edgy content. Prolazi preglede. Da, i ja tad nisam znao da će to biti toliko edgy. Ja sam imao neku malo drugčiju ideju. Ali edgy u kom smislu? Znači, mi smo, ne znam, svi one Rizleri su bili, pa smo snimali, u principu, više manje ideja tog projekta je bila moja, ajmo napraviti Sideman Briju. Dobro. I onda, u mojoj glavi je bilo Sideman Brija, KSI i ekipa i mi se s friendovi sprdamo i snimamo content. Ali ti se to brzo pretvorilo to, ajmo zvat OF ekipu, cure, ovo, ja rekao, ajmo probati snimati bez cura, ajmo probati snimiti možda, ne znam, neke druge koncepte njihove koji funkcioniraju. Ajmo ovo, ću imati pregled, i tu smo snimili 1-2 epizode gdje sam ja nakon snimanja bio I'm out. Da, nisam baš siguran da sam za ovo, neki su prije izletili čak nego ja, jer su isto osjetili slično. I mogu ti reći da ispravno razmišljaš, jako sklizak teren. Možda sad to vidiš tako, evo, znači ja bi sad se vratio, znači, malo smo stariji, imamo svoje, ne samo poslove, obitelji, imamo svoje obrte, svoje biznise, znači, imaš puno više odgovornost tu, sada me puno tih stvari muči, ne budem ih napravio. Prije 10 godina da je TikTok postojao, stari moj, pa ja bi radio, znači, takve gluposti, znači, Isuse Bože, hvala Bogu da toga nema, ali ljudi kuže da taj šok efekt pali. Uzmeš bilo kojeg velikog, ne balkanskog, jer kako bom rekao, Balkan kasni na svemu, a pogotovo online, i vidiš da 90% naših najviralnijih videa su kopije, ne inspiracije, kopije.
ja to isto nekad radim. Ja isto, da. Daj molim, znaš, kogod bu Ne, rekao... nekad jednostavno, da. Znaš, ono, vidiš dobar video, napraviš ga na svoj način, nekad čak kadar po kadar, tekst po tekst, ali samo ono, prevedeš ga i neko hoće tvoje lice vidjeti, cool. Znači, nikad nisam rekao da sam ja to izmislio, ali neki, evo, ne budem sad imenovao. Klinci znaju da ako naprave neke pjesme od, ne znam, Voyaža ili ovoga Corelija, ali dodaju proste riječi, odvratne i onda kufora su, dobit će puno pregleda, ali će se mrziti te ljude. Znači, odvrtanci. I onda kroz mjesec, 2, 3 promijeni se. Naučio je on od svojih grešaka. Super. I sad je on kao wow. To ti ono, svi više vole dok neko rise from the ashes. Znači, ja sam ti poludio na to di 4-5 frenda, alkoholičari, drogeraši, propaliteti, mlate si cure i sad su prestali. Da. You're so strong. Da. A ja kaj nikad nisam posustao, znaš, ništa. Idem Anu prebiti jednom u parku i onda reći, neću to više raditi. Da, onda vidi kak je Ronš dobar, znaš. To ti je ko sa roditeljima, imaš ono dvoje djece, jedan je uzoran učenik 5.0, a drugi je ono 2. Kao ovaj kad s dvojkom dobije 4 si presretan, ovaj kad s 5.0 dobije 4 si, jesi dobro, što se dešava? Postavi si standarde. Da. Čuj ovo, znači, side story. Prvi posao koji sam ikad radio i to me skuliralo, radio sam ti u Robert Half, to ti je kao recruitment headhunting, znači ja sam ti tražio kandidate za intervjuirati, za plasirati u druge te firme i nas je bilo 7-8, imali smo KPI-eve, Key Performance Indicators, to su ti ciljevi. Evo, Fran, tvoj cilj za ovaj tjedan moraš mi napraviti 5 prodaja. Da dođeš do tih 5 prodaja, moraš imati bar 10 sastanka. A da dobiš do 10 sastanka, moraš obaviti 100 poziva i to je taj neki, znaš, ono, svi znaju da 100 poziva će ti napraviti to. Ako ti napraviš 5 poziva, dobiš 5 sastanka i 5 prodaja, dude, evo, ti si riješio svoj cilj. Ali imali su ciljeve. I niko nije uspio napraviti 5 prodaja tjedno, svi su radili 1-2. A ja sam ga tiskao, radio sam 3-4, nekad 5-6-7 i dobio sam otkaz. Šta ćeš ti sada? Dat otkaz 9 ljudima u ekipi kaj ne rade dosta dobro ili ovaj jedan kreten kaj tamo previše, znaš ono, ovi će se osjećati ko govna pored njega, ovaj diže previše standard predaleko od ovih ostalih. Čekaj samo, zašto bi dobio otkaz? Jer sam postavljao nerealne standarde, rušio sam atmosferu u ekipi, predobro sam radio i sada ili jedna osoba ode, ekipa ostane intakt, ili šta će dati? Otkaz 9 ljudima, a ja ostajem i sam, znaš, kuriš. Zato ti moraš malo, znaš, traži se od tebe 100 sklekova, napravi 60. Ali ajde, 70 ću nagurati. Trudi se, tu si negdje, nisi i zapravo primijetio sam da ti u drugim firmama moraš držati svoje mjesto, trošiti vrijeme. Da, neki mali ono temporizacija, a sad za sebe dok radim, pa stari moj, ako si ja postavim cilj od 5 i napravim 10, double time više ili mogu manje raditi drugi dan, ili, znači na kraju vidiš da ne isplati se istaknuti se iz mase nekada. Da. Osim ako baš hoćeš biti all eyes on me. Mislim da, kad radiš u takvom kolektivu, vjerujem da onda ono, stvaraš neki animozitet prema sebi, ali mi nije jasno iz perspektive menadžmenta koji svog najboljeg radnika, koji im radi najviše prodaja i radi najviše profita, da on dobije otkaz. Da je bio razgovor neki da bude ono, hej, ajde malo se smanji. Znaš ono, ne mreš ti nekom reći, ej, nemoj više se truditi. Jer onda ću si ja isto misliti, znaš kaj, pa ja vam dolazio 2-3 sata kasnije na posao, tak ću isto odraditi i onda ti postane više to ono, following the rules. Da li možeš pratiti pravila? Vojska, nema tu logike, to je samo, ja ti kažem, ti radi. I zato, ono, kako ono, ovi TikTok, ja kad gledam TikTokove, uvijek kažem da sam pročitao u novinama, jer zvuči malo ozbiljnije, znači, nekao vidio sam na... Pročitao sam članak, da. Znači, ono, jučer sam čitao na večer u novinama, da jedan lik priča da ono, školski sistemi hoće stvoriti radnike, da svi znaju pratiti, ali zapravo, ako ti hoćeš postati bogati, moraš iskorištavati te školske ljude da ih na kraju za tebe rade neke gluposti, ali ima logike gdje ono, ili ćeš biti 90% tih ovca ili ćeš raditi svoje, kužiš. To je istina, mislim, kad malo uđeš dublje u tu tematiku, onda kad shvatiš koji je zapravo postao sustav škola i svega, onda, ali to je sad već konspiracy theory, znaš, ali mene ti generalno takve stvari... Krenemo sa tom temom, završimo na ice wall u Antarktiki, znaš... Doslovno, znači, podcast je bio samo o tome. Stari moj. Ali kad smo se sad već dotaknuli tvoje karijere i toga, to je točno drugo pitanje koje sam te htio pitati. Ti si izmijenio si hrpu karijera, gledao sam ti video gdje si rekao da si u 30. krenuo u novu karijeru, da si bio, ono, ajmo reći, splašen ću reći, ali da nikad nije prekasno krenuti s novom karijerom. Možeš opisati sve svoje poslove koje si do sad radio i koji je bio osjećaj kad si odlučio sve prodat i otići tetovirati? Jako dobro. Mislim, znaš kaj, to ti je veliki potez koji
ne znam za tebe i za tvoje roditelje, ali ja sam bio programiran muškarac, 9 to 5, naš policajac, vatrogasac, ručni posao, stable, hrana, baš onaj tipični muškarac kaj provide za svoju obitelj, kaj zarađuje, kaj mora biti veliki, jak, sve živo. I ja ti tak krenuo, faks cijeli život, studirao, nije bilo cilj imati mali posao, to nego studirat i fokusirati se na to. Ja sam novinar, kad se ne vidi. Novinar, dobro. Ne, išao sam imao sam sreće, nakon kad sam završio studiranje u Švicarskoj, francuski sistem, onda sam dobio mogućnost otići u Boca Raton, Florida, iznad Majamija, na 4 godine faksa. Lynn University, prekrasno mjesto, to mi je možda najbolje iskustvo života i tam sam studirao novinarstvo. Nisam ti ja za matematiku brojeve, nisam tada ništa drugo ni htio, pa rekao, ajde, novinarstvo, imaš i video editing, foto editing, novine, pisanje, čak i ove kao naš radio hostove, sve kaj je vezano uz taj svijet koji je zapravo danas TikTok je to, kužiš. Ali da se vratimo na to, evo, završio sam novinarstvo, vratio se u Švicarsku, sam trebao odraditi svoj vojni rok. Oni su rekli, dok imaš 18 godina moraš vojsku obaviti. Hrvatska ili Švicarska, tad sam bio u Švicarskoj i naravno sad će ispasti ko prodana guza, ali u Švicarskoj te plaćaju za vojsku na 5.000 eura mjesečno da sam ideš u vojsku tamo. Ozbiljno. Tako da, odeš u vojsku, ne ideš van se napijati i na kraju godine imaš 50.000 eura u džepu. Čekaj, ozbiljno. Kužiš. Tako da to ti je Švicarska. To mi je, ja sam mind blown. Idemo u vojsku malo. Da, idemo u vojsku, pa nešto radimo. A stavimo disciplinu naučiš tamo. Vojska, to bi rekao iskreno sada, danas fali taj, kako se to zove, da moraš u vojsku ići. Makar na 3-4 mjeseca da muškarci nauče disciplinu, da nauče biti muškarci malo, nemam ništa protiv nikoga i nikakve preferencije seksualne, ali samo, daj odradi to da budeš, da naučiš biti muž, I tak sam ti odradio svoju vojsku i onda sam ti krenuo raditi prvi posao za Spot Meet je firma koja ti putuje po svijetu i radi evente i koristiti te tablete da interaktivnost i mi smo bili tech guys, kaj smo sam trebali te iPade, iPode sve formatirati, ići na te evente i tu se putovalo cijelo vrijeme. I tu sam proputovao cijeli svijet, kaj je bilo jako lijepo u jednu ruku, ali u drugu dopizditi. Poludiš ako moraš u jednom tjednu biti na 3 kontinenta, to ti je avioni... Ti si proputovao cijeli svijet. Je, ali nisi ga ni toliko vidio. Dođeš u Bangkok i jedan hotel ti je di spavaš, drugi hotel ti je venue i samo između jednog i drugoga mrtav si spavaš, ideš do posla, ovi te hoću masirat na cesti, dečki, ne može. Da. Tako da, to je bilo sve zanimljivo, ali nakon tog putovanja po svijetu sa tim eventima sam ti počeo raditi taj Robert Half kao pravi posao, recruitment, i onda sam samo ostao u toj struci gdje sam bio sales event manager, uvijek sam bio u kontaktu s klijentima i cilj mi je bilo prodati naše usluge i upsellati i još naprodavati. Super, sad imaš internet kod nas, treba ti još TV, zvuči doslovce kod dobar dan, da li vam treba novi router, I to ti je dosta bez milosti posao, ti si shark, ti zoveš i moraš skoro prevariti, lagati, budem izdao jednu tajnu o tom poslu i možda mislim da ću ljude razljutiti sa tim, ali to je cool informacija. Ušli smo ti u tu firmu, prvi dan firma, evo, ja ti danas otvaram firmu za recruiting ovdje u Zagrebu. Ne postoji ta firma, nemam klijente, nemam kandidate. Naša strategija je bila ta da ja ću sada zvati i napraviti fake oglas za jedan jako tražni profil. Danas se jako puno traže video editeri i možda snimatelji za podcastove, recimo. I reći ću ljudi, moj klijent, koji je dosta veliki klijent, traži osobu koja zna editirati, zna ove programe, još ih nabrojim, ima 4 godine iskustva i priča 3 jezika. Meni se jave 50 takvih ajmo reći ljudi za taj profil, ja njih intervjuiram, lijepo zapišem i od svake osobe uzmem referenca di su oni radili prije da mogu zvati tog, potvrditi kao, hej, osoba fakat kod vas radila, i nakon kad prođe intervju, sve te osobe na listi njihove reference zovem i pitam je li to istina, ispitam se. I na kraju krajeva kažem, dobro, ta osoba je otišla, da li tražite zamjenu za tu osobu?
Pa da, možda ne, ali evo, trenutno tražimo videoeditera. Ali ja sam s druge strane intervjuirao još 50 videoeditera, tih videoeditera. I onda jednoga od njih namjestim njemu. I uzmeš proviziju. I onda uzmem proviziju, ali ja niti sam imao posao, niti sam imao klijenta, ali kroz njih sam ih dobio. I sad mi reci, je li to laganje, je li to manipuliranje? Je, to je čista manipulacija. To je užas. I tak te nas naučila ta najveća firma na svijetu da se to tak radi. Ja sam ti znao čak, evo, znači, Zagrebačka banka traži računovodstvo, profila za računovodstvo. Ja tvog računovođu uzmem jer je dobar profil i tam ga stavim kod njih, zaposli se i onda zovem tebe, hej Fran, vidim da vam treba računovođa. Imam 2 za tebe, ako ćete zaposliti. Da. Znači, kužiš, ti si mešetariš kao stari moj, poslom, to je bilo užas. I onda si ti na početku misliš, ne bom to radio. Užas, ne budem to. I na kraju krajeva to ti je ko za sve poslove, pa evo, gledaj Marty Bird iz Ozarka. A ne, na kraju to postaje normalno, ajde, puknut ću ovog lika, ubit ću ovoga, a prodat ću još malo. I sve ti to postaje normalno. I zapravo taj posao mi se toliko zgadio jer ti si profesionalni lažljivac, manipulator i moraš konstantno to ljudima namještavati. I onda sam si mislio i zato smo došli do te 30 godina. Radio sam posao gdje znam prodavati, znam kaj treba raditi, pa zašto ne bi prodavao sebe, svoje proizvode u koje vjerujem i znam točno kako ih prodati, ili nije da sad obećajem laži. Nego evo, ljudi, ja vam radim ovako, dobit ćete kod mene ovo. I rekao, evo, volim crtati poslije posla da si ne pucam u glavu koliko ne moram od posla, šarao sam na papir. Išao na tetovaže, došao do toga da bi me naučio tetovirati, znam crtati, super i ajde sad sa 30 godina, imaš 8 godina karijere, dosta dobru plaću, tad sam ti radio za Švicarce koji što ti 8 godina iskustva, već sam bio senior profil, to ti je plaća boli glava i ti se ideš sada baciti u crtanje. Napustio si tako veliku plaću. Kužiš, jer sam htio crtati po ljudima. Da. I na kraju krajeva, evo sada, i zato možda ti poslovi, kaj je tvoje primarno pitanje bilo, su mi toliko pomogli ta iskustva, jer ja sada znam točno kako prodati sebe, bez da se manipulira lažnik, da doslovce bude, hey, what you see is what you get. I onda zapravo možeš raditi nešto što voliš. Ali hvala Bogu da su tu društvene mreže, jer da ja nisam bio viđeni ili poznati, i to ću reći, ja nisam ni približno najbolji tatu majstor, ali sam najpoznatiji na Balkanu. To ti mogu, evo, znači ja znam, vidim cifre da sam praćen i viđen i svi znaju za mene i to radi da ja mogu sa sigurnošću imati posla, mogu birati, mogu sad si dići cijene jer sam i kvalitetni, digao sam cijene, odmah su bolji klijenti, znaš, nema više onaj kaj ti prigovara, nego može, to je to. I stvarno sam, evo, baš sretan sam sa svojim životom, ali to nije sreća, kak svi kažu, imao si sreće, znaš. Nije. Dobro, okej, da, to kad čujem, to mi muka mi. I tebi se kaže sigurno, joj, imaš toliko sreće. Je, meni ti govore, ti si zbog ovoga, ti poznaj si jer si crn, bio si jedini, jer ja kad sam kad te kreto, ti u Hrvatskoj praktički nisi imao ni crnaca, ni mulata previše. Istina, to je sad dosta novo, ajmo reći, dosta novo. Ti si samo zbog toga, te je prati zato što si visok, zato što si zbog ovog, zbog onog. Imaš sreće, imaš tako lijepu ženu. Uvijek je nešto, znaš, uvijek je nešto. A onda ja kažem, dobro, ali dok sam ja snimao, dok su se meni svi smijali, dok je bilo ovak, dok je bilo onak, šta je onda bilo? Ali mislim, uvijek ljudi vide gotov proizvod, jebi ga. To ti je kao u knjizi koju sam čitao isto onu večer, u člancima, znaš. Da, pa to ti to. Neko ti kaže da svi ti vide rezultat, ali ne vide penjanje po planini, ili tako? Da. I istina, mislim. A i svi bi htjeli rezultat, ali ne bi ono što dolazi prije rezultata. Ne bi htjeli platiti, da. To si htio pitati, nakon tih svih karijera odlučio si se tetovirati, odlučio si postati tattoo majstor i sad si baš rekao jednu rečenicu koja se prožima doslovno kroz bilo koju industriju ili bilo koju branšu s kojoj sam se do sad upoznao. Imao sam čak puno gostiju ja ovdje koji su influenceri, ali u principu, recimo, ja tebe, na primjer, ni sebe i recimo još neke kolege ne smatram influencerima. Radim svoj biznis. Ja radim fitness, ja predstavljam fitness preko kontenta. U principu neminovno je da u jednom trenutku moraš skrenuti snima da bi uopće mogao doći do publike da te vidi. Da. Sad, to je dvosjekli mač. Jer znam da su tattoo majstori, reperi, glumci i ajmo reći umjetnici generalno su dosta puristi. Dobro. I ti čim počneš raditi komercijalnije u smislu da se počneš marketirati, oglašavati, ti si tiktoker. Da. Sad, da li zbog toga što si ti tiktoker, pod navodnicima, da li tebe u tvojoj branši smatraju manje vrijednim? I to kako? Ali daj čuj kako je zanimljivo ovo, znači, i to ću ti sad reći najiskrenije, ne da snimam video gdje se žalim, ali
Ja sam fakat hard bro, ja sam tako tužan kad sam došao u svoju dragu Hrvatsku koju toliko volim, u industriju koja mi je toliko fascinantna, došao sam doslovce ko mali recite mi sve, pokažite mi sve. Ja sam počeo tetovirati jer sam išao na tetovaže u Zelinu kod svojeg starog tatu majstora koji je od moje drage supruge stariji brat. I išao sam kod njega učiti tetovirati, prvo tetovirati se kao ja sam se tetovirao i tako smo se mi skompali. Mm-hmm. I onda je došlo do toga gdje on meni sam rekao, pa stari, dobro crtaš, zašto ne bi tetovirao? Rekao, pa stari, kaj bi tetovirao, ako ne bom naučio sa how to YouTube-a, nije mi cilj. On je rekao, budem te ja, znači evo, daj, smislit ćemo plan, naplatim ti edukaciju da dođeš kod mene raditi, učiti i onda dok si gotov nakon pol godine, ajde bok. Rekao, ok, da vidimo šta će tu biti. On meni je rekao, evo, budeš 4 mjeseca dolazio kod mene i bit će 4.000 eura za tu cijelu edukaciju. Meni je to tada, imao sam svoj motor, ja sam sve prodao, rekao, znaš, ja to hoću. I ušao sam u tu branšu kao aprentis, učenik, ali pošto sam ja bio njegov učenik i vidio sam tu, već imao sam svoju mrežu TikTok gdje sam radio gluposti i to ti je bilo to, znači cilj kao idem hraniti mrežu da dobijem pratitelje i jednoga dana u jednu nišu to usmjeriš. Kak si ti, kak je svako zapravo pametan u to ušao, znaš da ćeš izgubiti pratitelje, ali već imaš onda veliku publiku. I tu sam ti ušao u taj svijet, amater, novis, niš nisam znao, ali ja sad mogu sa sigurnošću reći, znači ako ja sad učim trenirati, ja još ne znam sve, ali moj coach Fran mi je rekao da nemoj ovak raditi, nego ovak da se ne ozlijediš. Makar ja to nisam napravio, to je ista informacija od profesionalca koji ima iskustvo, pa sam ja to počeo na mreže govoriti. Naravno, pitao sam ja prije, jel smijem to raditi, rekao im samo daj da vide, provjerim da ne govoriš gluposti. I kak sam počeo, i tu sam bio prvi glasan, znači ja nisam znao nikoga ko tetovira i ko to pokazuje na mrežama i postao sam jako glasan, jako brzo. Došao je neki Ronč, 4 mjeseca iskustva, već tu sve zna, bit će mrlja, bit će to i tu je ljude to zapeklo. Jer sam počeo govoriti stvari koje trebaju biti standard, a puno artista to ne rade i onda su počeli dobivati kriticizam, ljudi nisu htjeli kod njih dolaziti jer neki naš klošarka to ne radi, odjednom, ali Ronč je rekao, onda kaj ovaj Ronč zna, ja već 15 godina tetoviram, kaj njega slušate. Da. I tu sam ti počeo raditi malo više taj sadržaj, počeo sam jako brzo biti dobar. I to je ono što me jako zapeklo. Znači, nisam nikad dobio ni jednu potporu, ni jednog hrvatskog artista, niko mi se nije javio reći bravo, di si, šta si, ili da vidi u meni korist, kao hej, ajmo iskoristiti njega i njegove pratitelje da se skompamo. Odmah je to bila mržnja, gatekeeping, znači ne dijelim informacije koje ne smiješ. Ali, stari moj, u Americi artisti se uzdižu zajedno, pomažu si, to su to je obitelj. Samo naš primitivni Balkan oko toga i toga baš kažem sa mržnjom jer evo danas se na mene sere i mrzi, ja nisam oduzeo nikome posao, ako išta opopulario sam ga. Jer ja znam prije kad sam se javljao tatu majstorima, bili su puni 2-3 tjedna unaprijed i to je to. Onda sam ja počeo pričati o tetovažama. Makar ljudi ne dolaze kod mene, čuju za tetovaže, idem zvati ovog pored sebe i sad odjednom su ljudi puni 3, 4, 5, 6 mjeseci, tako da ako išta tema tetoviranja je postala popularnija. I ne bom se rekao, nema na čemu, ali ljudi, fuck off, nikom ne oduzimam posla. Nikom nisam, kak bi rekao, opasnost. Ja radim svoje, ti radiš svoje, ali je lako mrziti, ovoga na vrhu, ali je lako mrziti glasnoga. I zbog toga onda smo se razišli sa tim bivšim mentorom, jer je njemu onda možda smetalo to što radimo, što ne radimo. Uglavnom, nismo vidjeli eye to eye, pa smo se odvojili. Nikakva mržnja prema nikome, on radi svoje, mi radimo svoje. Naravno, nismo si baš u dobrim odnosima, jer razišao si vezu, ne moraš više sad glumiti da smo si dobri, ali... Čekaj, to je mentor, to nije brat? To je moj mentor i moj šogor. S njim se razišao? Da. I nemamo baš neki dobar odnos, tako da zamisli kak je sad, ajmo reći, taj ambijent, ali gle, mi smo fokusirani na svoj biznis, mi radimo svoje stvari, mi toliko i negativnih stvari sa svih strana dolaze i neki pišu i šalju i rade i znaš sam taj hejt na netu, pa ovo je moja platforma, ja tebi ne moram dozvoliti hejt. Da. Ja ako hoću pričati o nečemu, ti kažeš bez veze, ok, mičem. Malo su agresivnije riječi koje pišu, ali da sad bez veze psujemo. Tako da možeš i ti to vidjeti na svojim mrežama, znači imaš neke prekrasne, ajmo reći, objave fotke, a uvijek će se neko zakačiti oko nečega, da pikne,
da pokrene dramu i ti da se takneš tih drama, pa stari, tebi bi pregledi gorili. Ali pod koju cijenu? Znaš, baš trebaš pričati o dramama. Da, ja sam vidio da ti se u jednom trenutku dotakao, ajmo recimo kao 2 drame, sa kolegom iz Srbije, Tattoo majstorom, s kojim si sad u kombinaciji. Ovak smo sada, znači da zamisli. To si baš komentirao da ste bili u drami jer ste isti. Ali si imao i dramu s nekim klijentom. Nije bila toliko drama sa klijentom, to je ta jedna. Bila je sada jedna drama na mrežama gdje me neki, napravio sam tetovažu od tuđo... Za Zagreb je ono bilo. Znači, daj zamisli o tu. Dolaze kod mene klijenti konstantno i hoće slike sa interneta, jer jako puno artista, dođeš kod njega, daš mu sliku, on ti to napravi. Copy-paste, nema razmišljanja, jer nisu svi artisti da crtaju, nego neki samo znaju kopirati. I to je ono dobro, ali nebitno. Ali ja sam volio to da mi uvijek radimo dizajne od nule. Ili da iskombiniramo stvari. 90% tetovaža koje ja napravim, ja ne objavim. Nisu mi sve za objavu, nisu mi sve, ne da sam ih zeznuo ili to, nego sam, nije to kaj ja želim predstaviti, znaš. Ti sad, ne znam, hoćeš napraviti si kanal gdje pripremaš najbolje sendviče na svijetu i onda napraviš palačinku pa ne buš to slikao. To je ono fino, ali ne buš to slikao. I tak smo ti mi zapravo radili tetovaže gdje ljudi konstantno mi pišu komentare: daj stari, kaj se bahatiš, ajde, ne moraš uvijek raditi svoje stvari, ako on hoće ovu sliku, napravimo tu sliku, naš klijent je kralj, ti radi šta hoćeš. Pa ne baš, ne moram ja raditi to kaj klijent hoće, ja mogu odbiti. I jednoga dana ti je došao dečko koji je htio zagrebački grb na nogu i ne to samo zagrebački grb, nego je htio baš specifični grafiti, jedan kaj je bio napravljen. Prekrasna slika, znači grafiti i pol, kužiš. Ja mu kažem, pa možemo da ga ja napravim. Ne, ja baš hoću to, već dugo to želim, prekrasno. Mi je rekao, super, jel znaš otkud je grafiti? Rekao, nemam pojma, našao sam na ZG Art, nit potpis, nit nigdje, znaš, neko je grafiti napravio ko zna. Rekao, dobro. Nema ni tega ispod. Ništa nema, znači slika. Rekao, dobro, ajde, uzet ćemo to. I htio je dodati mali detalj zastave, znači 2-3 detalja smo promijenili, ali opet to ostaje identična slika, samo zastava i tekst dole i to je to, kužiš. I mi smo napravili YouTube, TikTok o tome. I tokom tog TikToka, da, znači ja dok kažem, evo, uzeli smo to što je klijent htio, napravili koktel, ja u jednom trenu nisam rekao da sam ja to izmislio, a isto na tom videu nisam sad pola minute govorio, ova slika nisam ja nacrtan. Da. Ali sam zato u komentare i u opis napisao, ovo nije moja slika, nije moj rad, našli smo tu sliku na netu, na ZG Artu, svaka čast artistu, brutalno. Znači sve je pisalo unaprijed. Pohvalio sam ga ko Boga. Znači, i da je osoba znala za taj video, da mi se javila, da je rekla, hej, to je moja slika stari, kaj si ukrao, rekao bi, ej, sorry, ako hoćeš, ili ću ju maknuti potpuno, ili ću napraviti cijeli video gdje govorim, hej, to je on, bravo, znaš, ako mogu podijeliti reklamu, zašto ne? I na kraju krajeva, prošlo je 4-5 mjeseci, meni ljudi šalju video, artist koji je to nacrtao, odvratan video, baš bezobrazan i omalovažavajući i sere po meni i nije lijepo za vidjeti. Tako da odmah vidiš po osobi koja je njemu bila namjera, ali rekao, dobro, znaš, briga me. Komentari isto, drugi artisti, hrvatski artisti na story to stavljaju, dijele, evo, glavog klošara, klauna, te mude bilo, znači baš uvrede. Ne dira me to, jer znam da me tak ne vole, sad konačno imaju razlog. Ono što je bilo tužno je da to kad je taj lik napravio je bila samo marketing kampanja, jer drugi dan je objavio da on isto tetovira. Znaš, kao htio je stir up some beef, da Ronč kao kroz moje ime dobi malo slave i da na kraju tetovira, kužiš. I tu ne da mi se opravdati, ne da mi se pričati o dramama, ali sam samo se htio obraniti, pa sam napravio video, sam rekao, hej ljudi, gle, ako je tak ispalo, žao mi je, ispričao sam se javno i za to kad je tak bilo, nije mi bila namjera, mogu si drugačije pristupiti, idemo dalje. Znaš, mislim, na kraju krajeva fakat nema potrebe se toliko kupati, dati važnosti tome, ali sam tužan jer svi ti kaj mrze i to baš ružno mrze, pa znaš što? Znaš šta sam ti napravio? Da. Tako da, ali ne mrete svako voliti ni tebe, svako ne voli ni mene, samo kaj je smiješno, kaj ako pričaš o tom problemu konstantno, on postane naš relevantan. Bio je u Srbijan influencer kaj je izašla je snimka kak na kauču šamara. Drugi dan on objavi video, hej ljudi, jedem jaja u parku, znači totalno ignorirao tu temu. Znam ko, da. Nebitno ko ješ, ali hoću reći sada, ako ikad vidi taj video, svaka ti čast. Napravio si bubu, whatever, desi se, znaš ne moraš sada oko toga se opravdati, nestati sa društvenih mreža, znaš idemo dalje. Ali ako išta, ovo iskustvo sa tim graffiti artistom,
hvala kaj se desilo. Otvoriti malo oči i onda si još oprezniji, još bolji, još više paziš neke stvari, kužiš. Tako da meni je samo, tužan sam kaj se mrzi bez razloga, znaš, Upravo da se nadovežem na to pitanje, mislim, ja sam shvatio da generalno umjetnici su jako vezani u svoju umjetnost. Sad, koliko ti možeš tetovirat da štancaš, a koliko tetoviraš čisto radi umjetnosti. Možeš li ti doslovno se prebrikati u glavi, biti štancom što god me traže, samo za pare, ili imaš neku emotivnu povezanost u svoj rad? To je jebeno pitanje, to je jako dobro pitanje. Znači, stvar je u tome da ti možeš tetovirati da tetoviraš, i to znači copy-paste, tekstove. Ti možeš toliko više zaraditi sa malim tetovažama gdje samo štancaš. Lakše je, jer su sitne i možeš više klijenta u jednom danu. 10 klijenta od 100 eura možeš odraditi i ti se na 100 eura na dan sam takuješ. A onda, to sam radio na početku, ne radi zarade, nego da dobiš iskustvo, da koža, igle, sve živo. Sada, hvala Bogu, i to mogu tako lijepo reći da znaju za mene, bukiran sam, mogu birati svoje tetovaže i počeo sam reći, ako hoćeš nešto od mene, nemoj mi doći sa lav, Isus, križ, nego daj da ti napravim nešto što ćeš samo ti imati. Jučer mi je došao jedan prijatelj, voli Jack Blacka, ovog glumca, rekao je, evo, volim Jack Black, Pick of Destiny. Say less. Odmah sam napravio sliku, znači to sam uzeo fotografiju iz filma, djelomično sa umjetnom inteligencijom sam, znači to su stvari, alati koje radiš, jer kogod danas sere po AI-u je poremećen i to brutalno. Znači, ako ti ne koristiš te alate, aj prestani glumiti da, znaš, ja samo vozim manualni auto. Daj fuck off, stisni X kocka i vozi. Znaš, prestani mi glumiti pametnjakovića. Niko danas u Hrvatskoj, na Balkanu, ja ne znam nijednog artista koji crta, evo, tvoj portret od nule će ga crtati 24 sata, 40 sati i onda niko to ne radi. Svi uzimaju slike, reference, i onda ih kao kolaž složiš i onda na svoj način ju promijeniš. Zato nekada ne možeš to napraviti. U Americi jedna ženska, Kate Von D, jedna od najboljih, je uzela fotku Stinga, znači pjevač jedan sa covera kao Glorije njihove, i tu fotku je nekom istetovirala kao prekrasan portret. Fotograf koji je slikao tu sliku je išao tužiti na sud jer je to njegova fotka. I dobio je 0. Znači, bez veze, znači, prestani. Evo, ja hoću, mogu kroz prozor slikati okvir na tvom zidu i to nekom istetovirati i nemaš pravo na ništa. Znači, užasno invasion of privacy, ali doslovce ti možeš danas crtati šta hoćeš. Meni je jako lijepo dok napravim tetovažu za nekoga, to je unikat, spremamo sa strane, sljedeće dobi nekaj drugo. Što više radim te unikate, to ih manje naplatim, jer je i meni cilj da neko to dobije, tako da, hvala Bogu, možemo to raditi danas, ali ima ljudi koji danas rade samo za pare i štancarija. Znači, okay. Znači, u principu trudiš se da radiš što više nešto što tebe isto ispunjava u smislu umjetnosti. Pa evo, ja ti obožavam anime, naš Dragon Ball. Ja sam s tim odrasao. Zbog toga sam počeo tetovirati. Dok mi neko traži anime, evo recimo moj cjelodnevni termin je 600 eura, toliko košta. Ako ti hoćeš anime, 400 eura, daj dođi, sam da ti napravim, sam da ja mogu, taj dan to smatram odmor i... Goat anime. Goat anime, ja sam odrasao sa Dragon Ball Z. Dobro. I moja osobnost je građena od toga da uvijek gradiš, evoluiraš. Ja još dan danas pokušavam postati Super Saiyan, ne ide, ali sada sa ženom. Da, znaš je teško se prešaltati. Meni je se zaručnica, idem isti problem. Cura, uvijek kažem cura, zaručnica je žena, a ide sad na kraju zovem sam žena. U telefonu mi piše bivša cura. Jer je. Sad je žena. Da. Ne, tako da sa ženom sada gledamo, pogledali smo Attack on Titan, pogledali smo Demon Slayer, gledamo. Sad dobivam krokšice Demon Slayer. Sad. A ovaj Demon Slayer je postavio nove standarde, ovaj film u kinima od Demon Slayera gori. Znači, 5. najbolji, znači više zaradi od Supermana, znači brutalan film i tako mi je drago da u svom odraslom životu kad si mogu kupiti te gluposti, je to sad popularno. Tako da, Dragon Ball je OG s čim sam počeo, Demon Slayer je jak, ali ostane nama, meni i Ani, Death Note. Best ever, a? Upravo sam to htio reći, meni je Death Note. Znači, ne mora biti velike borbe, samo priča i Death Note je tak nekak dobro razrađena priča. Iskreno, gledao sam ga prije 5 godina negdje cca, a mi je tak mi je ostao u glavi, definitivno po mom mišljenju najbolji. S tim da bi ga htio sad ponovo pogledati jer sam dosta zaboravio, iskreno. Je, sa friškim očima, znaš. Da, sad sa friškim očima, ali meni je osobno Death Note number one. Tako da ovako, ljudi, ako niste pogledali Death Note, evo, definitivno.
nije predug, lagan je za pogledat i... Da, još nije dug. Možda čak i to je dobro da nije dug. Je, najde moraš 9 sezona gledati. Srezali su ga najbolje kako su mogli, nisu ga razdužili ko Naruto, u šipu da ne pozode, pa u... Jedan od najjačih članka u novinama kad sam pročitao nedavno. Da? Znači, jučer gledam, neki lik kaže, nađe džinija da zaželi jednu želju, ovaj mu kaže, evo, ja bih htio da mi wipaš iz memorije One Piece, da mogu sve pogledati iz početka po prvi put. I ovaj njemu wipa memoriju, upali One Piece, 1500 epizodama, fuck that, izgasi. Da. Meni ti još tipa One Punch Man, toliko je onak blesav, ali dobar. A to je cilj, to je parodi i onaj Chainsaw Man, mislim ima ih toliko sada, ali evo, to je meni, ja da mogu crtati, znači, jako su različiti stilovi, ja da mogu tetovirati cijeli život anime i s druge strane black and grey realizam. Ja sam presretan. Znači, jedan ti je jako lagane sjene, tehnike, lice, portreti, znaš to, a drugi su crte, crne, znaš, nema veze jedan s drugim, ali to su mi dva najdraža stila. One male, tanke, mikro, fine line, ne zanima me. Ana to jako voli, Elena isto. U boji nisam baš previše za to, tako da ja mogu anime tetovirati do kraja života. Razgovor nam točno teče po pitanjima kako sam se zamislio u glavi. Htio sam te baš pitati koliko je bitno da razviješ neki svoj stil kao tattoo artist i koji je tvoj stil? Jel je bitno da se diferenciraš od drugih, da imaš konkretan neki svoj stil? Jer ja sam u jednom trenutku ušao u TikTok lore tih tattoo stilova. Da ima neka, mislim da je ona neka Japanka, ženska iz Japana, Lee, koja radi u krugu, samo unutar kruga radi. I onda sam ušao, nakon tog TikToka sam ušao u lore milijun drugih stilova. Uđeš u dark web toga svega i sam ti dijelio. I doslovno onako skužiš, jebote, koliko ti može biti, zapravo, čak sam čitao, neki dobar citat je bio, ja ću ga parafrazirat, da zapravo u granicama se nalazi kreativnost. Jer ako imaš previše slobode, kreativnost je manja. Ako imaš granice, ti moraš biti dovoljno kreativan da unutar tih granica napraviš nešto novo. I kao iz takvih stvari znaju proizaći najkreativnije stvari. Ja, daj zamisli da sad mi neko kaže, od sad nadalje sve tetovaže moraju biti u tom krugu. Da, snađi cool, se. Pre-cool. Jako cool. Jako dobro pitanje, pogotovo jer danas mogu ti reći da u Hrvatskoj mogu na prstima nabrojati artiste koje ja smatram kvalitetne i različite. Ali to nije da sad serem po drugima. Znači, ti možeš danas živjeti od tetoviranja samo da radiš slova i brojke. Znači, lettering i te stvari, znaš, trebaš ih lijepo napraviti, imaš puno tih fontova, svega toga, znači to je već sama tehnika po sebi, a uzmi u obzir da prosječan kupac ljudi, to nisu ljudi poput mene kaj hoće sad prek cijelih leđa Vegetu, nego to su ti Infinity, posveta za pokojne, ajmo reći, članove obitelji ili prijatelje, obiteljske teme, i dok hoćete malo realističnije, svako ima pesa, svako ima mačku, svako ima takvu neku životinju, pa nešto za njih. I to je prekrasno. I ja ne bom po tome nikad strao, pogotovo to je moj posao. Znači, ja dok napravim video na internetu i kažem daj lavovi, vukovi, pun mi je kurac. Da, jer to je daje naš M content, M u isto vrijeme, nemoj mi otići na Pinterest uzeti prvog vuka. Ima jedan friend Husky, ja rekao, dofure mi njegovu sliku. Znaš, i evo, to je tvoj vuk, to je tvoja životinja. Ja sam se uspio kroz sad, evo, znači, nedavno, prekjučer sam slavio 3 godine od kad mrlja postoji, a 4 godine od kad ja tetoviram. Kaj jako kratko, a u isto vrijeme jako puno, jer ja u tih 4 godine sam ti i vikende i noći radio, znači ja sam napravio u tabletu, imam onaj spremljeni folder gdje piše gotove tetovaže. Danas imam, pogledao sam prije kad sam došao, 1735 tetovaža sam odradio. Da su to male ovak ili malo veće, tako da, znaš, prošao sam puno tih copy-paste, Infinity, ruža, tak nešto. Onda sam počeo raditi svoj stil. I kad mi ljudi daju slobode, tu mogu napraviti moj stil. Znači, ronč stil je realistični, znači realizam, ali kolaž. Znači, uzmi sad fotografiju neku. Evo, na primjer, da tebi radim tetovažu za dijete. Ne bi još sad napravio, volim da dijete odraste, da dobi malo svoje, da ne izgleda kao svaka druga beba, da baš dobi svoje osobnosti, boju očiju, da bude prava. Uzmeš to lice, uzmem najdražu njezinu igračku ili nešto šta radi, da se ubaci prek tetovaže, ko da je, isprekidana slika i da ima igračku. Citat neki kaj ti uvijek govoriš, pamet u glavu, ili neka je kaj povezuje vas, datum. To je da napraviš, ko da si uzeo 5-6 fotografija, nalijepio na jedan papir, kolaž stil, crno-bijeli, sa malo detalja boje, oči da se cakle. I to je taj, znači, ne znam kako bi, kolaž je najbolje, grafiti stil, ali sa realizmom. Prije to bio trash polka, crno, crveno,
razbacano, ali malo urednije. I to obožavam raditi jer tu znaš da niko ne bude imao istu tetovažu, kužiš. Da istu stvar radim tebi i dragoj, njoj bi prilagodio za naš žensko tijelo, za ženstveni kao tanji način. I opet je to tako ono kad kažeš, imaš 3 stvari, 3 elementa, budi kreativan, izmisli. A jel postoji hrvatski stil tetovaža? Imaš. Jer ono kao što LA ima onaj lettering svoj LA i tako, postoji li baš hrvatski stil tetovaža? Znači ne bih rekao da je hrvatski, ali ima taj kao hrvatski tradicionalni, onaj kao naš hrvatski traditional, to imaju, to je Borna i mislim da Martina su to radili davno, one kao znakove, tanke, koji su ko simboli, znači budem ti poslao sliku da ju vidiš, da ju možeš prikazati šta god, ali jako su fora jer su doslovce to prije radili, da se žene markiraju. Dobro. I da doslovce da tadašnji Turčini ne žele te žene jer su kao markirane. Dobro. I imaš puno veći lore, trebam još istražiti malo da sad ne govorim gluposti, ali to je doslovce bilo za lice, za ruke su se tak radile. Zanimljivo, jako zanimljivo. Volio bi ja isto malo više o tome istražiti jer jako puno ljudi mene pitaju, čekaj, ti ne znaš točno stari moj, ja ne znam kako mašina funkcionira. Ja da moram mašinicu za tvrnje otvoriti, kaj ja znam, znaš, ona tuče i to, kaj ti, jel znaš kak auto tvoj točno mehanizam unutra radi, ako odgovoriš da, poludit ću, znaš. Ja, ne. Mislim, ja sam ušao u lore auta tek kad sam išao kupovati ovaj auto koji sam sad kupio. Prije toga sam mislio da nikad u životu neću uopće moći kupiti auto jer nikad nisam imao para i nisu me zanimali. Kao, bio sam jednak nemam para, šta me boli briga za neke aute, kad skupio pare sam malo ušao koji bi mogu kupiti, pa uđeš malo u taj lore. Pa da li ti sad evo, na primjer, imaš sprave u teretani, imaš neke stvari, osim onih običnih gdje je šipka, utezi, da li znaš kako funkcioniraju neke te sprave, da sad ti nju moraš otvoriti i popraviti, znaš, neke one mašine, orbitreke, ne znam kak sve za trčanje, da li bi znao... A u principu, relativno su jednostavne, vjerojatno bi i ti znao, jer onak neke osnove fizike su ti, i mehanike, dobro. Jer doslovno ako imaš sajlu, točno imaš koluti sve gdje ti sajla prolazi, dosta je jednostavno, znači, pratiš, puno je kompliciranija jedna mašinica za tetoviranje. Da, traku za trčanje da moraš otvoriti, traku za trčanje ne. Trako za trčanje ne. Jer to je već mehaničarstvo. Da, ali recimo ove sajle, takve stvari, otvoriš, staviš sajlu ako je pukla i vratiš. Dobro, mislim, jednom to naučiš, jer ove stare mašinice, kojlice, one koje su se prije koristile, to iz zezancije smo znali rastaviti, pogledati koji dio ide di. Znači ti danas možeš kupiti onaj kao prison set za tetoviranje, dobiš iglu, dobiš četkicu za zube koju rastopiš s upaljačem da se okrene, pa ovo sa gumicom tu tamo i s tim možeš tetovirati, kojiš. Precool, znači precool, ali to su ti baš za back in the, baš zatvorske kužiš. Ali da se nadođe na ovo tvoje kao ne znaš kak mašinica radi, nije bitno ti crtaš. Zato što imam jednu dobru paralelu s tim, jedan moj prijatelj koji je jedan od najboljih videografa u Hrvatskoj. Doslovno, ja bih rekao top 3. Okay. U smislu, možda ne filmova i toga, ali generalno ovog svojeg kontenta, video spotova, reklama. Val, zove se Val. Čuo sam, ali sad da mogu reći da znam na kaj liči. Iz Istre, dečko, uglavnom jako je dobar, radio je od spotova za Devita, ne znam kog sve, da ne kažem sad nešto krivo. Radio je spotove za velike srpske i hrvatske zvijezde, ima jako dobre reference. Da. I ja sam te bio u fazi kupovanja kamera i ja sam njemu nešto javim vezano uz kamera, mi kaže, daj Frenki, ne znam. Ja govorim, kak ti ne znaš, ti si taj lik, kao... Ti si mi jedina referenca koju mogu, mislim nisi jedina, ali kao u mojoj glavi kaže me ne znam, ja znam da to snima i da to ide, mislim vjerojatno, ali da. Ja sam ušao dublje u tematiku objektiva i focal pointsova i svih tih gluposti nego što to njega u stvarnosti interesira, kao on kaže ja znam šta meni snima dobro, šta radi i to je to, kao sad možeš uzeti ko ja. Ali istina. I to je to. Ja onak bio... Onak sam bio kao, kao da. Okay. Pa evo, ja pogledam sad za gaming kompjuter, javim se ovim Links HR, rekao je ljudi, jel imate kaj dobroga? Ovo, kaj tražiš? Rekao, dobar kompjuter da igram igrice. Da. A kakva grafička? Rekao, pa ne znam da vidim, znaš kaj me pitate? Evo, za mašinice, probao sam onaj dan i to je isto ljude piknulo. Kupio sam, moja mašinica ti je Bishop mašinica od 2 Somayora, znači među boljim skupljim kad se tiče toga što ja radim za realizam. Jer ima taj stroke kao da igla ne ide preduboko, nego lagano lupa, ali ako lupi i ostavi trak koji meni treba i toliko razumijem. I brzine i sve to se može namjestiti. I kupio sam mašinicu od 7 ili 8 eura sa Temua, napravio jednako dobro tetovažu s njom i super je. Koja je sad razlika?
pa to što možda ona ne bude tak dugo trajala jer je to naš loša kvaliteta, pa možda nakon 4-5 paljenja ne bude radila više. Ali ona je odradila svoj posao. A opet, nije mašinica tako je titulira nego ja. Znaš, da uzmem možda najgoru na tržištu, možda bi opet nekaj ok s njom mogao napraviti. Tako da na kraju kraja, kak ti kaže za kamere, kaj ja znam, mašinica pika, eto, daj mi čačkali su nekaj naprave, znaš. Da, mislim, ti kad pogledaš recimo ljude koji snimaju to, tebi će lik koji radi brutalno, sa iPhone-om snimiti bolje nego većina ljudi sa IMAX kamerom. Da, doslovno. Da. I tak da, mislim da je više stvar u osobi koja to radi nego u samom alatu. Naravno, alat je bitan, ali... Je, pa mislim, ja si volim, i to je možda sad luksuz odraslog života. Kad idem, evo sad sam počeo sa dečkima padel igrati, padel tenis. Kaj volim taj sport, kak je dobar, kak je dostupan. Je. Ne treba mi, ne znam, ali sam si uzeo neki Noxov reket za 360 euro, znači sram me to reći, znaš I ja ga ne znam koristiti, ja tam da mi daš badminton reket isto bi igrao, ali uzeo sam si najbolje, volim se počastiti s tim stvarima, evo sad, ne znam, kupim se neke slušalice, pa kaj ću uzeti ove za 25, pa daj mi one Dr. D, najbolje koje znam da su lijepe, naranđaste i tako da tu se volim počastiti. Sad, da li je neka razlika koju bi ja primijetio? Ne. Da, većinu puta nije, ali ja sam isto tako. Ja kad nešto kupujem, volim kupiti kak treba, mislim kak treba. I mene to veseli isto. Veseli me kad imam dobre slušalice, dobar miš. Ja sam ti miš za kompjuter tražio, jedan od Razera sam htio, ne znam više nisam. Doslovno sad ne znam ni kako se zove, tražio sam ga 2 mjeseca. Crni je, svijetli zeleno i super je. Htio sam bijeli, ali nisam mogao naći. Na kraju je crni. Kak je ime? Možda imamo isti miš. Imam Razerov jedan. Razerov ima ona postolje za punjenje, koje ti svijetli. Za punje, ima gumbove tu sa strane za palac, za nazad, napred, kužiš. Da. I nije ga bilo u Hrvatskoj, nije ga bilo uopće u ovom dijelu Europe. Onda sam ga naručio, nije iz Poljske, ne znam odakle. Jer je taj najbolji miš za FPS igrice, za pucačine. Kao respons. Najbolji respons, najpreciznije, nebitno. A ne bom Call of Duty igrao sam mišem na kabel, znaš. A igrao sam, ni ne igram više, jer smo friendovi najbolje da idemo igrat, gameat i na kraju... Znam ja, ja sam si ju 2 puta updateao igricu i stoji, znači nisam ju upalio. Budemo. Kad? Da. Volio bi. Upravo to. Ja na kraju krajeva, evo danas ima malo vremena, kao ajde budem dok se vratim u 6 do... Ne budem, nekome lažem. A mene je opere griža savjest, jak budem dulje sad igram igrice već. A prije sam igrao po cijele dane. A gle, mislim, ono što mene sad jako zanima, jer mi vidimo na internetu i na mrežama jednu tu stranu kad se lijepo objavi. Kak je tebi, evo? Ti si sad otac, ti si tata, znaš, kak ti je to? Pa, izazovno je, presretni smo, ali izazovno je u smislu da jednostavno kad ti dijete postane prioritet, nemaš više... Skušiš koliko si bio slobodan. Da. Ja ne mogu vjerovat koliko sam ja trošio vremena. Koliko sam ja prije bio... Znači, koliko si slobodan si. Da. I onda ti dođe dijete i onda skušiš koliko zapravo imaš manje vremena. I koliko ti zapravo život onda mora biti po špranci. Moraš imati raspored i moraš jednostavno se tog držati. Ali dobro, znaš kad imaš isto sreće to da koliko pratim, znači draga ti može sa djetetom biti većinu vremena, ali tako? Ona studira, sad počinje i raditi, odnosno počela je lagano sad već raditi. Pa se onda šaltate, ja? Sad si šaltamo, ja ga sad čuvam, ajmo reći, svaki drugi dan cca. Neki period dok ona ne dođe, ali šaltamo se. Danas Nemre na kraju ti na podcastu, znaš, moraš... Sad s njim, danas sam je probudio se i pao je s kreveta. Ajoj. Probudio se, ja sam spavao, ona je zaspala kad je bio budan, mali otišao a imamo ograde kujiš do kraja kreveta, kraj kreveta ti ovak nema ograde. I ona se ovak scima i taman probudila kak je on padao i sad smo gledali da ćemo na hitnu ili nećemo. Užasno je to, to je sad tvoje dijete pa si ovako, a sa strane ti bi nekom rekao, ma čeliči se. Da. A pronto to što sam ja prije par dana gledao neki TikTok, čitao sam članak. Čitao si članak? U Japanu, u Kini, dijete pao s kreveta, ostalo paralizirano. I meni, prije 3 dana sam to gledao. Mrzim te članke di moj TikTok ti je sport, igrice, nogomet puno i te neke skečeve gluposti i onda ti, znaš, dok slučajno pogledaš predugo jedan video, algoritam ti se prešalta i vidim neki video tak kak isto, znaš, brat je gurnuo sestru u bazen i sljedeća scena, znaš, ona u bolnici, rekao, halo, ne treba mi to, ne želim znat za to. Neki lik hoće razviti prozor svoje bivšoj, ruku si rasjeća, rekao, ne trebam to gledati.
tako da ne trebam to uopće vidjeti, ali kažem za ovo za maloga, mali, jel tako, znači dječak. Mali. Ono što hoću reći je da li ti sada misliš, jer znaš kako svi govore neću biti ko svoj otac ili naš bit ću malo bolji ili naš draži sve živo. Da li budeš ti sad bio overprotective i sve ili fakat imaš neki drugi mentalitet odgoja danas? Overprotective ne, ali će biti stroži nego moji roditelji. Da? Moji roditelji su bili full liberalni. Znači, mi smo ako hoćeš ovo ok, ako nećeš ovo ok. Ja danas mislim da je mene trebalo u nekim trenucima malo više stisnut. Moji roditelji su bili predobri. To ćeš raditi, aj bok. Da, jer ja sam imao baš dobre roditelje. To ja mislim svako dijete bi poželjelo takve roditelje. Pokušavali su nam ugoditi gdje god su mogli, šta god smo htjeli raditi, htjeli su nam omogućiti da to radimo i kad god nešto ne bi htjeli, oni bi bili, ok. Yeah. A ja mislim da ponekad ne treba reći ok. Treba. Sad zamisli ovo je tako, mislim, meni jako puno tema su smiješni jer su jako over the top, ali gledam, najuspješnije osobe koje ja znam u Americi su ti ljudi koji su, roditelji, tata ubio mamu, tuko se, neke odvratne stvari, da. A ti ja tu imamo najbolji roditelji na svijetu i ok smo prošli. Aj zamisli da su nas pipali i tukli ko klinci, pa kad bi sad bili na vrhu bi bili. Da, predsjednik bi bio. Da, točno to. Meni je dugo trebalo da neke navike usvojim koje nisam stekao. Nisam imao preveliku disciplinu. Onda sam neke navike morao sam stvoriti. Ali generalno... Ali to je pohvalno, kojiš da ti nisi, znači ja sam imao naviku, dođeš tu ovo vrijeme, radiš ovo, mene danas šokira dok vidim kak su djeca nepristojna i uvijek mi rezonira u glavi dok je meni mama govorila, ili tati je to govorila, ja sam to čuo, joj kak je lijepo, baš Isus je rekla kako vam je Marin pristojan. Tak i mojima, da. I onda misliš, kao to je bitna stvar, ja sam dolazio, dobar dan, hvala, to sve, minimalno, i to se toliko pohvala. Zato danas kad vidim neko dijete, nama dođe u salon, mi to ne volimo dok nose djecu, ali nekad nemaš izbora, odlaze, mala se dobro ponašla. Volim toj mami reći, jako vam je lijepo odgojeno dijete. Znam da će ona izaći vani kao... Da, i nekad je lijepo to za napraviti, pa mislim, to bi ja isto volio. Ta neka ravna sredina, strog, ali fun dad, Slažem se, da, treba biti umjeren, ja mislim, u svemu. Pa evo, budemo vidjeli kroz godinu, 2-3, kada opet porazgovaramo, jel se držaš toga? Možeš ti budeš, Lagano. Imam i pitanje za to, i tog ćemo se isto dotaknuti. Ali ajmo još prije malo proći tetoviranja pa ćemo onda ići dalje. Zanima me, rekao si koje motive ne voliš raditi. Koje motive najviše voliš raditi i kad si zadnji put osjetio najveću euforiju i osjećao si se kod dijete kad bi radio neku tetovažu? Jučer. Jučer, i to sad čuju ovo, najviše ne volim raditi te lavove vukove, ne jer su teški, jer stvari tome ta tehnika, te dlake, sjene, na lavu, vuku, magarcu, bilo koje životinje je ista tehnika, samo mi je već puna kapa tog motiva, taj isti vuk, vidiš da se sad po Zagrebu šetaju 300 ljudi sa istom tetovažom. Znam, moj friend ima pumu na nozi i vidio sam takvih još 5 identičnih puma. Identične, jer znam točno koja je slika, jer dobra je slika. I stvari ti postanu isfurane, jer su dobre. Znači, one tenisice, one Nike-ice, TN, neke ti ima one motive, one su jedno vrijeme postale isfurane, jer su lijepe, pa su ih ljudi nosili, pa zato dosadi. Tako da ne mogu reći da nije lijepi motiv lavni vuk. Prekrasno je, samo kaj u mojoj struci samo se toga nagledaš i dopizditi. Najviše ti volim raditi, znači bilo koji anime, šta god da bude anime, ali me nemoj ograničavati. Nemoj mi reći, ja bi Gokua ovak tu. Anime mora biti malo veće, mora sjest na ruku, pratimo anatomiju, ima puno tih detalja, ali jučer sam osjetio euforiju, znači radio sam Jack Blacka, to kako sam ti rekao, iz Peak of Destiny, motiv je prekrasan, sloboda potpuno moja, ja jako volim to, znači ak su Marveli, Matrixi, kaj god te filmove, serije, da su neki likovi iz tih stvari kaj ja znam i pratim i volim, ak me to traži za tetovažu, bit ću presretan. Hoću Vikinga u šumi, ok. Hoću Ragnara ili Flokija. Ajmo, to sam gledao, to volim. Tako da, jučer sam to napravio. Osobu koju tetoviram prije 2-3 godine mi je došao na prvo i tako se već tetovira svako malo kod mene. To ti je klijent koji je postao veći friend nego neki pravi prijatelji, znaš. Jer i ti sam znaš sad bavimo se s poslom kojim se bavimo, radimo kaj radimo, pa koliko sam ja prijatelja izgubio, koliko sam ja ljudi oko sebe izgubio, ali ne jer smo si na pas mater, nego samo... Evo, neki prijatelj s kim si odrasao, sad je Fran arogantan, on misli da je bolje, ima svoju obitelj, to nema vremena za mene. Ne ide mi se ucugati svaki drugi dan jer imam druge prioritete. I ti klijenti su postali pravi prijatelji sada.
I ovo nakon tih 3 godine kad se tetoviramo, student je, još uvijek naš ne zarađuje puno, ja sam rekao, znaš kaj, ajde dozvoli, za dž, poklonim ti tetovažu, kad imam vremena, znači nije ono sutra, nego ono za par mjeseci, to je jučer bilo, poklonim ti tetovažu, ali daj da napravim šta god želim. Evo, reci mi, daj mi smjernicu, Jack Black, Pick of Destiny, super, daj mi sad dalje da ja to napravim kako ja hoću. I gledali smo film u pozadini, pjevali smo te pjesme iz tog filma, on mi je dragi, odmah ti je to iskustvo draže, znači ja ne moram reći da sam jučer bio na poslu. Ja sam se sa svojim dobrim frendom zajebavao i šarao po njemu i napravio među svojim boljim tetovažama, jer nisam bio ograničen i kupio sam par tih korsova, pa ono, mislim da mi je ovo za sad najbolji rad i trebam ga završiti, ali ima još jedan dio, tako da ono, evo ja sam od 9 ujutro u salonu do 9 na večer tetovirao, sretni i znači, ono, više energije ne moram imati u sebi danas. Da, to je prekrasno za čut kad se neko bavi nečime i kad ima takav osjećaj. Ne poznam puno ljudi koji stvarno s tolikom euforijom mogu pričati o svom poslu. Da. Ali kad smo već kod tog posla, daj mi reci, jedna stvar ti mene zanima. Ovo ćeš mi ti znati reći. Mislim da si ti prava osoba za ovo. Ja sam ti imam još uvijek kuma koji je grafiti majstor. Dobro. Među najboljima u Hrvatskoj, radi po cijelom svijetu, ovo ono. Svako ko je u Hrvatskoj u grafiti svijetu zna njega i on zna doslovno sve grafiti majstora iz svijeta, praktički. On je meni uvijek bio uzor kad sam bio klinac. Znači, on je stariji od mene, ko je on, 88, ne znam, 5-6 godina stariji od mene, nisam sad siguran točno ko je. I ja sam uvijek htio biti on. Ja hoću biti Pavle i on je taj crta grafite. I ja hoću crta grafite. Ja sam kod njega stalno išao gledao kako on crta, kak skečeve radi, kak radi tegove gluposti i sve ovo ono. I ja sad idem naučiti crta grafite. Ja nisam znao povući jednu liniju. Znači, ne mogu da mi život ovisi o tome, ja nisam jedno slovo znao napraviti. A stvarno, evo, iskreno mogu reći da sam se relativno potrudio i bio sam ono unutra. Ti si jednom prilikom rekao baš u zadnjem podcastu u kojem si bio da se dosta, da se dosta ljudi bavi sad tetoviranjem i to. Mene zanima da li se svatko stvarno može baviti tetoviranje i može li se tetoviranje naučiti? Ili moraš ipak imati neku crtu da ima, umjetničku da bi tetovirao? Ili ćeš kao ja sa grafitima odustati od svega? Ja bi iskreno htio biti onaj, znači gle, mi imamo sad tatu školu gdje predajemo tetoviranje i učimo ljudi tetovirati. Ja bi trebao reći svako može naučiti tetovirati. Ne. Znači, jednostavno ne. Evo, ja nisam tu da prodajem maglu. Ja još sam sad napravio video jedan gdje ću jako usporediti tetoviranje, ili bar moja kao da si učitelj tetoviranja sa teretanom. Ja sam tvoj osobni trener. Tjedan dana ćeš doći kod mene, pokazat ću ti kako ispravno koristiti sprave, kako dobro raditi pokret, da se ne ozlijediš ti i da dobiš najviše od toga, jer ja znam 2 lika kad rade bench, jedan ima veća prsa od drugoga. Zašto? Jedan kao prvo anatomija, morfologija tijela, znači nemoj se uspoređivati, a kao drugo, ovaj cijelo vrijeme krivo gura potez, krivi dio mišića pogađa i ima nešto u tome. Tetoviranje je isto tako. Ja ću ti pokazati sve što ti treba da ti budeš uspješan u tome, ali ako ti ne vježbaš, ako ti ne radiš to, ako ti nemaš taj mali prirodan dar za to, imali smo jednu curu koja jako to želi. Ona to tako jako želi, ali ne može napraviti ravnu liniju bez da se trese. A kaj sad za tetovaže gdje su savršeno ravne? Ti ih ne budeš mogla napraviti pa da 10 godina to vježbaš ne budeš to mogla napraviti. I onda imaš 3 izbora. Jedan, odustani od svojih snova i kreni, ne znam, OF. 2, ha, nema tu para. 2, ili to na sebe uspije, znači, kako bi to rekao, to sebi pretvori u korist. Znači, imaš jednu klinku koja odvratno, znači ima 14, 13, 12 godina, tak nekaj, tetovira kod dječje crteže i to marketira pod svoj stil. Znači, evo, ako hoćeš dobiti kid tattoo, evo tako. Znači, ti možeš napraviti scratchy line, znači, evo, ja, pošto ne mogu ravnu liniju potegnuti, ja ću raditi šarane, znaš, tetovaže, da su kodok na papiru od puno crta, onako, napraviš nešto, možeš to napraviti, makar nije ista tehnika na koži, ali gle, iskoristi to za sebe ako si baš u tome. Ja dok radim realizam, linije ne postoje. Znači, ja se zezam u salonu da me zovu Magnum Marin, jer Magnum magnumica ti je ta igla koja ti ima više reda ovak jedna za drugim i ona ti je za sjenčanje i za punjenje. A za linije koristiš one koje su malo skruplje zajedno, pa onda kao, naš, rokaš liniju. Ja tak dugo nisam te male linije radio da možda više ne bi tako dobro ih mogao napraviti, ali sam se izvježbao iz toga. Ali ja magnumicom rokam sve. I Magnum Marin je tu nasadi, samo rokam tako to. Pa evo, ako ne mreš linije raditi,
probaj možda to. Za bojanje, za realizam, to ti je samo ovak tučeš kujiš unutra. Tako da možeš nekak prilagoditi svoj stil da tebi to uspije, a nekada jednostavno, gle, ja sam jako htio biti košarkaš. Uglavnom, nekada jednostavno treba odustati od svojih snova. Znači, ono kaj sam rekao je da ja sam od uvijek htio biti košarkaš. Smiješan. Ne smije se zbog onog što ti misliš, nego... Ne smije se zbog onog što ti misliš, nego... Iskreno, pa imaš ove košarkaše, kak se zove ovaj što je bio... Steve Nash, onaj isto... Ne, Steve Nash, onaj crnac što je bio u Space Jamu. Ali je bio lud, da. Znam točno kome je pričao. Evo, na primjer, imaš takve, ajmo reći, slučajeve, ali u mom slučaju sada, ja sam to jako htio, ali evo, dobro bacam, dobro šutam trice, dobro dajem loptu. Jednostavno, I don't have the facilities for that, big man. To je jednostavno to. Tako da neki ljude jednostavno treba, ako nešto jako želiš, možda ne budeš tetovirao, ali možda da slikaš, možda da grafiti radiš, možda da na iPadu, tablu, ima neke varijante toga svega. Ne moraš ti, evo ja sam isto htio biti nogometaš, možda ne bi bio nogometaš, ali možda ću sada biti trener, možda ću crossfit, ko zna, znači nekad jednostavno trebaš naći neku drugu varijantu. Da. Ali sviđa mi se ovo što si rekao, iskreno, to je jako dobar savjet. Nisam uopće o tom razmišljao da tipa ako ne znaš povući ravne linije, da onda radiš recimo neki stil koji nema ravne linije. Ili ako nisi za to, možeš si za nešto drugo. To je nešto što je meni moj tata govorio, to je možda savjet kojeg se najčešće sjetim koji je meni moj tata govorio. Uvijek mi govorio, iskoristi svoje komparativne prednosti. Bravo. I kao, ja sam shvatio dok sam došao na fakultet, ok, neću biti nogometaš. Šta mogu biti? Koji su moje komparativne prednosti? U čemu sam bolji? Šta mi dolazi prirodno? I u principu sam uspio nekako to iskoristiti i drago mi je da razmišljaš na isti način. Iskreno, ovo mi je malo čak i otvorilo percepciju ovo sa mijenjanjem stila i to sve. Mislim da je to jako dobar savjet. To ti je, i to je ono kada smo pričali malo prije, znači to ti je meni došlo tek sa 20 godina gdje sam upoznao jednog dečka. Ja sam ti se, i dan danas to radim, i kad se prisvijestim kroz ovakav razgovor ću pripaziti na to, baš se puno žalim. Evo, baš primijetim da, i to nije lijepo za čut, znači nije da sam negativna osoba, ali ajoj, vrijeme to, vozimo s autom, ajoj, gužva, sjednem se. Ali znaš, dok slušaš to, dok ja to govorim, ok, i onda čujem tebe kraj sebe, kad se samo žališ, rekao bi, daj šuti, evo te, ok, vrijeme je ok, gužva, dobro, stičemo, znaš. I na kraju krajeva upoznam sam takvog dečka, i ne znam ni sam kak se zove, sam znam da smo ga zvali The Problem Solver. Šta god se desilo, tu je ovo tu. Znači, evo, ne znam, obukao sam si najdražu majicu, zaflekao sam si ja majicu, užasno mi je, šta sada, problem? Ne, ok. Sve nas je zaflekao, jako primitivno drastično, svi smo u same pot, what now? I ostaneš paf u tom trenutku, ko rekao, stari, ti to stvarno napravio, kojiš. I tako mi je bilo di, ne gledam više život kroz probleme i šta ne bude bilo, tetoviranje, nego šta, ako si mi sad ograničio to, ok, kaj mogu po tom pitanju napraviti? I kako mogu još bolje izvući? I zato sada, evo, to će mi biti možda najbolji primjer gdje sam bio najčudni, sretan, emotional elevator. Ana ti je moja kupila meni za rođendan ulaznice za Linkin Park koncert u Njemačkoj. Stari. Znači, Linkin Park ti je razlog zbog kojeg sam tu danas, u smislu da ko klinac, da nisam slušao Linkin Park, znaš, svako ima svoju fazu, znači možda bi se koknuo. Ja sam ga isto slušao i imao sam frenda koji je bio kao ti u smislu jako velik fan Linkin Parka. Ali slušao sam ga puno isto. Pa evo meni kroz Chesterov glas i njegovo deranje i ljutnju ja sam sebe ispucao. Nisam agresivan, tako da on se dere, ja se derem sa njim i bilo mi je lakše. Znači mene smiruju Linkin Park pjesme. I Ana ti je meni kupila ulaznice za Linkin Park, makar bio sam tužan što nisam njih vidio kad je on bio živ. Ova nova pjevačica mi je fenomenalna, tako da se sretan sam. Tamo sam htio pitati, šta kažeš na novi? Ako ćeš hejtati, ne buš ni uživo. Znaš, to je ili možeš srat po tome, ne bu nikad bila kod Chestera, ali dude, daj. A niko neće biti kod Chestera. Niko neće, uživaj i bar je tu i bar možeš Mike Shinoda vidjeti sve te ekipe, tako da super. I imamo ti mi ulaznice za 25. u Berlinu. Prošlo ljeto sada. I sve super, i to ti je moj najdraži bend svih vremena, jedva čekam poklon, ovo mi je prva i jedina prilika da ih ikad vidim možda, ako užiš, tako da to je to. To je meni bitnije od naše svadbe bilo, što ti je bilo sve. I nekih 2-3 mjeseca prije toga, meni ti neko hakira Google,
Svi termini za tetoviranje mi nestali. Nemam kontakte, nemam raspored, nemam ništa. Ja sutra ne znam ko mi dolazi, do kraja godine sam u mraku, ne znam, znači ja sam se raspao. Meni je to bilo smak svijeta. Briga me da mi ode TikTok, da mi ode Instagram, kak me boli pipi za moje pratitelje. Moj posao, ljude, bespomoć. Ne moram zapisati novi termin jer ne znam kad mi je rupa, kužiš. Smak svijeta. I gledam i na tom e-mailu ulaznice za Linkin Park. To mi je još gore bilo. Idemo se mi javiti Entriju ili kome gdje god smo kupili ulaznice. Hej, jel možete sam poslati? Ne. Ako vi nemate pristup vašem akauntu, nemate ulaznice. Ja poludio. Još smo se uzeli VIP. 400 eura po karti. Ja poludio. Hvala Bogu, riješili smo problem da sad skratimo priču, ali da se to nije desilo, kupili smo krive ulaznice za krivi datum. Znači, mi smo imali avion, hotel bukiran za Berlin 25.7. Za Linkin Park, ali smo I tu smo vidjeli na ulaznicama da, hvala Bogu da nam se to desilo, jer mi smo zapravo imali već bukiran avion, hotel, smještaj i karte Linkin Park za 25. Ali smo vidjeli da možda kad smo kupovali karte, taj 25 je bio pun, pa nam je automatski kupilo one od 23. Znači, mi cijelo vrijeme imamo karte za 23. drugi grad, a mi imamo avion i hotel za Berlin. Tako da, hvala Bogu da nam se desilo to sranje, jer onda smo brzo mogli cancelirati hotel i ovo i kupiti. Znači, daj zamisli da bi mi, stari moj, ja koliko volim Linkin Park, koliko mi je to bitno, mi bi došli na znači, avion bi super prošao, u hotelu bi jedva čekao da dođem na ulaz, evo moje ulaznice, ovaj bi rekao, this is 2 days ago in a different town. Ja bi rekao, kaj? Da. To bi poludio. Ja bi se tam bacio pod vlak, kužiš. Da, svako zlo za neko dobro, da. Kužiš, to se desilo, ili zamisli još, 2 tjedna nakon toga trebali smo negdje s autom, ko za to jutro auto se ne pali, bez razloga. I na kraju, kako smo mi to riješili, onda smo bili doma i saznali smo da je neki veliki event bio, pa dobro da nismo otišli van, nego da smo ostali doma jer je bilo obiteljskih problema. Znači, kako se uvijek nekaj desi, misliš si, joj, kako glupo, ima neki razlog za toga. Ima neko svjetlo, nešto, tako da počeo sam gledati puno pozitivnije na svaku lošu stvar. To je zapravo tema cijele priče, kojiš. Tako da, evo. Daj mi reci, TikTok, je li on došao kao potreba ili je došao prirodno? TikTok je rezultat korone. Kad je korona rokala, ja se vratio u Hrvatsku, da živim hrvatski život i zaključen u sobi 2 godine. A to je ono prvo iskustvo bilo, čim si došao ovdje? Mislim, bio sam godinu dana, 2019. je bila jaka godina i onda 2020. ili kraj 2019. krenuo. Da, tak negdje, da. Tako da tu negdje sam završio doma i onda gledam od uvijek ljude. Ja sam ti zapravo, kaj je fun fact, ja znam da te YouTube, TikTok mreže znam ih koristiti jer sam 2012. bio u Americi poznat kao Psycho for Reason, YouTube za Call of Duty. Dobro. Gledao sam ti one prve YouTubere, onaj Nate Shot, Scumpy, Optic, te kako oni sve to rokaju i doslovce mi je bilo I can do that. Počeo sam to raditi, u mjesec dana sam dobio 50,000 followera, tada još to bilo još više, tako da super je bilo i onda sam rekao, ajmo si izrokati neki TikTok account, na engleskom sam pričao samo, da dobim pratitelje. Čak niti ne pratitelje, nego da mogu te priče, te skečeve slati svojim prijateljima u Ženevi i u Nizozemskoj, da još uvijek gledamo naše gluposti. I bit će javno i ako potegne. I tu sam pričao o svom prijatelju Ahmedu, i Ahmed ti je pravi dečko koji ti je nečak od Usama bin Ladena. Ozbiljno. Znači, prava priča. U Švicarskoj sam ti išao u školu, zove se Collège du Le Mans, privatna škola. I tam su ti bili sestre blizanke Peugeot, znači od vlasnika od Peugeot auta, unuk od Charlie Chaplina, taj Bin Laden, 2-3 princa iz Perzije, makar ima puno prinčeva, ali jako puno bogatih i jakih ljudi su bili tamo, jer je to kao najbolja škola u Švicarskoj za to, a mi, zahvaljujući maminom poslu, imali smo 75% diskaunta, pa 35,000 godina kao ta rata, nama je bila 3, 4, 5 kuš, pa je. Da, ali ima tih priča od te škole i taj Ahmed mi je bio među boljim frendovima i dobar materijal za priče. Jer ja pričao sam o njemu, kujiš, to da je od Usama bin Ladena nečak, to nisam pričao o tome nikome, to je među nama, ali tada na TikToku je bilo bogati lik, bogati da boli glava. Da. Dođe kod mene, mama, tata, konačno sredili veliku kuću, prvi put živimo u kući od 200 kvadrata, Fran, to ti je bila takva luksuzna kuća, on dođe unutra,
this is cute, is this your toilet, your vacation house? Znaš, i te priče sam stavljao na net, mi kupili TV od 85 inča, nisam ni znao da to postoji, znači to ti je zid, kao u How I Met Your Mother, cijeli zid mu svijetli. On dođe na film sa dečkima, is this an iPhone XS, where's the screen, znaš. I tako me prcao da je to bilo jako dobro za priče, znaš. Da. I to znači imao je smisla za humor. Jako smiješan dečko, kojiš. Pa prvi kak smo se upoznali, došao u školu i on ti meni kaže, ovi kažu, to je Ahmed, ali promijenio sam mu ime, ne zove se stvarno Ahmed, nego da ne bi, znaš, reveal identity, evo, to ti je Ahmed i kažu da to ti je od Usame, znaš, rekao, daj, upirajte se. Potvrdili su svi da je to istina, rekao, shit, malo me strah bilo. Bacim foru neku učenici, razrednici, on se okrene, you're funny, I'm not going to send a plane to your house. Ja bio gotov, koji je rekao, ok, we're gonna be friends now. I tako kako sam ti pričao o tome, algoritam ti je mene nekak bacio u Saudi Arabiju, gdje su oni to vidjeli, jer sam pričao o njegovim, kužiš. I prek noći 20.000 pratitelja, tek je krenuo TikTok, ja sam već na 24.000 pratitelja, par miliona pogleda na te Ahmed stories i danas mi ljudi u komentarima pišu, di su Ahmedove stories? Ispričao sam ih, ne moram izmisliti još, znaš. Ali to mi je pokrenulo tu platformu da sam dobio jako puno pratitelja. A to si na hrvatskom priču? Na engleskom. Znači, zato još imam sad taj ronch.tattoos, koji ima 400 nešto tisuća, i ronch.marin. Sjećam se tog. Gledao sam neke videe. I ronch.marin koji trenutno još uvijek ima, padaju pratitelja, ali 400.000 sam skupio ovak, jer brže buš dobio publike koja je američka strana nego ovo tu kaj je zapravo naš Hrvati, Balkanci, kada nas ima manje. Da. Ali vidio sam da it works i čim sam krenuo tetovirati je bilo ok, pratitelje prema tome bacim. Znači ja sam samo hranio tu mrežu da imam publiku za kak merch izbacim, kak pokrenem ronč kuhanje, znaš, I na kraju kraja mislim da i ti to znaš, ok, ti imaš svoju struku teretana, ja imam svoju struku tetoviranje. Arogantno mogu reći, zbog naših kvaliteta kak znamo snimati, šta god da napravimo, možeš to predstaviti lijepo. Sad da napraviš, Fran štrikanje, pogledat će se, znaš, ja da napravim ronč trčanje po stepenicama, jedan dečko ti to radi u Game Boostu mali. Znači, utrka, ali po stepenicama gore. Znači, ko bi brže se popeo stepenice. Ima ta utrka jedna u Zagrebu, u Neboderu. Kako cool, to ću napraviti. Evo, to je meni sljedeći cilj. Evo, i to bi mogao lijepo reklamirati. Da, ima ta, sad ne znam, to je neki Neboder, ne znam se točno. Je, neki veliki tak, da. U principu, mislim da je to dobar, materijal. Koliko prometa ti donosi TikTok, koliko ti je word of mouth i koliko ti je sad trenutno za biznis, s obzirom da ste se već etablirali, da ste tu, da postojite, da ste na tržištu, koliko vam je bitan TikTok za promet? Pa znaš kaj, i to je ono što ću sad reći, znači, ne volim kad ljudi koriste term influencer kao da smo influenceri, ali jako omalovažava to što jesmo, ali znači, svim tatu majstorima danas ili poduzetnicima danas, ako ne snimaš videe za Instagram, TikTok, YouTube, pa ti sam sebi otežavaš život jer to je tako laka reklama. I ja budem rekao da, mi jesmo dobili jako puno publike na TikToku, ali to nisu sve kupci. Znaš, i sam to su klinci, sve živo, ali naravno, od kad snimamo, popunili smo si rasporede, konstantno su poruke pune i tu se ispričavam ljudima koji čekaju na odgovore, jer, znaš, pun sam godinu dana unaprijed, kada vam sad govorio, pun sam, pa jednostavno se ne odgovara ili se obavijesti da će dobiti odgovor uskoro, ali TikTok je trenutno najjači alat koji postoji. Slažem se. Ti, znači, evo, vidiš i sam sad, znači, ne bom uopće ulazio u zaključke, ali da ti nisi na TikToku, ima 4, 5, 7 ljudi koji rade to kad ti reši na TikToku, oni jesu i kod njih što tiče publika. Ne moraju ni biti bolji od tebe, samo su vidljiviji. Tako da, evo, mislim, je li tebi TikTok pomogao u tvom poslu? Da. Mislim, generalno smatram da ovo što si rekao je istina i to ja uvijek svima govorim, percepcija TikToka je jako kriva. Prije je bila kao aplikacija za klinci plešu na tome, rade ove voice, kak se zove? Lip syncove. Ali danas je to zapravo, to je televizija i u principu sva pažnja se nalazi u mobitelu, u TikToku, više manje u TikToku. Pa malo Reels, malo Facebook. Si vidio sve kada sam te prekinuo, ti i ja pratimo Brad Pitta i te neke zvijezde. Klinci danas prate telefone, znači ako si ti njima tu, ti si njima ta zvijezda. Upravo to. I ono što recimo Gary Vee jako dobro kaže, da u principu neće više biti pitanje jel ti hoćeš raditi TikTok ili ne. Egzistencija će ti ovisiti o tome jer ako ti već ne radiš u nekoj Fortune 500 ili negdje u nekoj firmi, ako hoćeš nešto svoje napraviti,
moraš ići tamo gdje se pažnja nalazi. I ti moraš doći, trenutno je to TikTok, doći na TikTok i prezentirati se ljudima da prodaš svoj proizvod. Točno to. Ko će ti inače vidjeti? Možeš napraviti, ne znam, plakate ili TV reklamu gdje će ti vidjeti, ko će na TV-u više vidjeti reklamu? Baš. I u principu smatram da bilo koja doktor, zubar, poliklinika, bilo koja profesija, struka koja ovisi o prodaji, a ti moraš doći do ljudi da je prodao, se mora nalaziti na TikToku. Ja sam radio između ostalog prošle godine, odnosno već godinama radim za jednog političara društvene mreže i njegove kampanje za lokalne izbore i to, i radio sam ti jednu predsjedničku kampanju. Ja rekao, i moj predlog je bio, ajmo krenuti raditi TikTok, vjeruj mi. I znaš, ja vjerojatno znaš obojicu, jako uspješno smo mi to odradili. I oni su isto bili, a TikTok, ono kao. A je. Znaš. I onda smo odradili to i to je bio takav boom i toliko je buknulo da onda su i oni shvatili da to funkcionira. Ali je čak i mene iznenadilo kad smo krenuli raditi od nule koliko stvarno funkcionira. Da. Jer nisam više radio na sebi, nek sam sad to iskoristio na drugim ljudima. Da, ti već imaš mrežu koja radi svoje, aj sad kreni nula algoritam sa drugom facom, drugom spikom. Ono. Fascinantno koliko jak alat. Ovo baš to što si rekao, baš jak alat. Znaš kaj bi isto bilo dobra stvar? Mislim, sad sama činjenica kad to spominjem, već znaš da će neko to uzeti i napraviti, ali zašto ne bi? Ja držim edukaciju za tetoviranje. Napravi edukaciju za TikTok. U smislu, evo, dođi na tjedan dana da ti ja pokažem kako snimati zvuk, editirati, objavljivati kada, šta. Znači, sam da malo razumiješ taj alat, jer TikTok se i sada opet promijenio. Sad su mi opet odjednom, znači, nema logike da 400 nešto tisuća pratitelja, stavim video, dobijem 100 pregleda. Nekaj ne štima. Zašto? I onda sam zapravo saznao, imamo ti par ljudi kaj znamo kaj rade za TikTok i za... da, i izdali su nam tajne, znači to ti je doslovce ono... nema čovjeka iza toga, nema logike, to su samo kompjuterske brojke, ono, čak sam napravio video o tome. Ti moraš skupiti poene, ko igrica. Napraviš video, aktiv video, u prvih 200 pregleda dobi toliko lajkova, toliko toga, on ti ga šalje sljedećim ljudima i skupljaš checkpointove. Što ti je više engaging video, to ti je bolje. TikTok ti jako nagradi realnost, amaternost. Znači, snimi u lošem svjetlu sa lošim tim shake šta god, TikTok to obožava, Instagram to koči. Jer Instagram hoće profi. I zato kojiš napravi isti video, ali ga drugačije editiraj. Najbolji primjer. Napravio sam video gdje sam krenuo video, ej stari moj, danas radimo tetovažu, dobio sam novu mašinicu, jako cool, isprobat ćemo ju, došao mi je friend, istetovirat ćemo Modrića. Taj video na Instagramu je izgorio, super, a na TikToku isti video ne prolazi 300 pregleda. I onda editiram ga drugačije, gdje sam umjesto da bla 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 bla, mašinica na tetovaža, krenemo ovak, danas tetoviramo Modrića, wow, ta attention grabber, odmah ljudi, i tu su, i onda je taj video eksplodirao. Ali kuriš, ono samo attention span. Je, to je istina i mislim, TikTok algoritam funkcionira, prvo stavi video jednom kontingentu ljudi od tipa 100 ljudi, pa ako oni imaju dovoljno velike watch time, pa 1000, pa 10.000, pa točno u principu relativno jednostavno za shvatiti kao kontentni kreator, a nije jednostavno za napraviti. Jer neke stvari koje misliš da će proći, flopaju. Je. I nije ti jasno. Je. I to je možda mislim da i ti i ja i svi influenceri osjete tu frustraciju. Video koji sam snimao, kadrove, tekst, editirao, još to stavio, 20.000 pregleda. Snimim se kak ustajem s kauča i skoro padnem, 3 miliona pregleda. Znači, zašto? Znači, jer ljudi vole taj autentičnost, kako bi rekla, da nije namješteno. A jel bi vi sad već mogli živjeti od influencanja? Mogli bi, ali ne želimo. Znači, ono što ću odgovoriti svima, i to evo, možda neki ljudi ne vole da o tome pričam, pitaju me svi živi, jel zaradiš kaj od TikToka? Od TikToka po sebi nula. Znači, nulčina, čak nemamo creators fund. Nemaš creators fund, znači od TikToka, Instagrama je nula. YouTube ima neke male novčiće, znači ja od YouTube-a trenutno, i to su realne cifre, 200, 300, 400 eura mjesečno mi uđe od YouTube-a, jer je to na temelju pregleda Reelsa, kaj su isti sa TikToka, znači ti isti video na 3 mreže staviš i ne moraš ga snimati 3 puta. Ali to moraš se prijaviti njima u njihov porezni sustav. Znači to fakat je legalne stvari gdje moraš ući i ispuniti onaj američki tekst, nekaj to, pa onda možeš dobivati novce. I to su kikiriki. Ako gledaš da si to radio na TikToku, ja sam gledao, rekao mi jedan lik po brojkama analitici, da si ti živio u Americi sa istim brojkama imao bi 3400 eura mjesečno od TikToka.
Fran, ja mogu ne raditi svoj posao i živjeti od toga. Mi smo o tom pričali svaki dan. Da bilo tko od nas, na bilo kojem većem tržištu, radi na istoj razini, mi, ti i ja, bi sad živjeli puno drugačije. Znam. Mi živimo ok. Ne možemo se žaliti. Da. A da na ovoj istoj razini radim, na ove iste projekte, istu veličinu projekata, sve, da sam na britanskom, na američkom tržištu, ja sam sad milijunaš. Jedan kroz jedan. I koliko onda možeš manje toga raditi i više se koncentrirati na kvalitetu, više. Znači, onda na kraju uživaš u tim projektima. Znači, mi u Hrvatskoj, Balkan, jedino možemo zaraditi kroz suradnje. To znači da, evo, ja se tebi mogu javiti, ej Fran, daj dođi kod mene u Mrlju, snimi tetovažu, da tvoja publika mene vidi i dam ti 1000 eura za taj video, znači ti od mene dobiješ te novce. Zato ja dok radim tako, znači sa, evo, koje god ljudi vide, DM, Nivea, to su sve firme koje plaćaju tebe ili direktno ili kroz agencije. Mi bi mogli od toga živjeti, ali meni nije bilo cilj biti oglasna ploča. Već sada nekad kad radim videe mi je malo, 3 dana nisam objavio ništa tetovaža, znači nije mi se dalo i sad ću 3 dana za redom, probajte ovaj sokić, kupite ovu, znači, fuck off. Tako da malo mi je do kako bi to rekao, do stajališta, pod koju cijenu. Da li ti sad hoćeš samo zaraditi pare? Evo, napravio sam, evo, to mi je bilo malo licemjerno. Ja koristim, ko svaki drugi normalni korisnik, Temu. Temu je ono, Temu. Znaš, to su, kupiš si svaki drugi dan neku sitnicu stigneti i Temu se javio meni, ej, hoćeš napraviti s nama suradnju. Gle, ja tak i tak kupujem sa Temua. Tako da zašto ne? Evo, šta mi nudite? Pa evo, daj za par videa par tisuća eura i uzmi si još 200-300 eura proizvoda. Rekao, to su jako dobri novci. Tako da, evo, ja sam u prilici koji nije svako, da ja mogu biti plaćen da koristim dućan koji već koristim. Jedno komentar, ja, kaj Temu, jesi prodao kaj nema para u tetoviranju. I onda možeš biti arogantan, reći, stari, ono kaj ti plaćaš, mene oni plaćaju za to. Ne. Zašto ne, napravit ću, ali jedino kaj tu nisam volio kaj si imao, znaš, oni su rekli mora biti kod na ekranu, mora to i to mi ne paše. Da, dobro, oni imaju onaj baš azijski stil, Kina, Japani, to oni imaju puno tih animacija, kodova, gluposti. Da, tako da uglavnom to, ali eto, mislim, to sam napravio, kupio sam si proizvode, iskoristio sam to za content, fakat sam uzeo mašinicu za tetoviranje, uzeo sam šator za plažu i evo, mislim, iskoristio sam nešto što ja tak i tak radim. Evo, daj zamisli da ti i ja idemo svaki dan na padel, svaki dan. I sad ti oni kažu, aj kad dođeš posnimite i termin vam je za dž. Kaj bomo rekli ne? Da. Naravno jebote, mislim, tako da zato TikTok je jaka stvar, mislim da bi ga svi trebali koristiti, makar ako ga svi krenu koristiti, manje ćemo jaki biti na njemu, pa će manje, znaš sad ih ima sve više i više. Ja mi smo krenuli dosta rano, ja za sebe mogu reći da sam jedna od onih prvih garda youtubera. Ali jesi, baš znam za to. Mi smo krenuli prije 10 godina još, kad je bio Džumbus i to sve. Tad niko nije htio biti influencer. Tad je bilo to je sramota. Pa je. Šta radiš? Drukaš se. Snimaš na YouTube. Ja dok sam došao na faks, nakon prvog videa, ja dolazim na faks. Je YouTuber. Nije tad bio YouTuber, bilo je puno gore je bilo. Preispitivala se moja seksualnost, preispitivalo se sve živo. Ubijali su me kao, gle ga, vidi ga, znaš. Ali sam, sada ne duljim priču, jer već sam 15 puta pričao tu priču, vidio sam da bi to moglo biti isplativo u jednom trenutku. Ali je bilo tako lako, nije to niko htio raditi. Mi smo tad YouTube rokali, TikTok nije ni postojao. Ali sam vidio potencijal i jednostavno sam se držao toga i krenuo sam to raditi i niko to nije htio raditi. Ali sad, kad ti je toliko, sad ti više nije ni sram, sad kad radiš TikTok, to je sad već normalno. Da. Zašto ne bi sad iskoristio? Nemaš toliko više ni mentalnu barijeru. Niko ti ništa neće reći ako se snimiš. Istina. I ne trebaš znati editat, ne trebaš znati Premiere, ne trebaš znati Final Cut, ne trebaš ništa znati, sve na mobitelu. Sve u TikToku direktno nekada. Da, i doslovno si pred očima ljudima. Šta god da radiš. I meni nije jasno, ja kad ljudima kažem, većina, pogotovo stare ekipe, TikTok, sad ću se ja tu snimat. Pa nisi ti influencer. Oglašavaj ono što radiš. A si vidio, sad je čak čudno ako se ne snimaš. Znači ima članak jedan u novinama koji sam pročitao isto onaj dan, a vidio sam jedan video koji je smiješan bio. Imaš jedan lik kao dođe ti u svoju firmu, pizza Jolo, rade pice, 2000. Ovaj snima kak radi picu, ovaj ga lupi po glavi, daj se vrati na posao. Danas ovaj radi picu bez da se snima, ovaj kaže kaj radiš, zašto se ne snimaš? Da. I to ti je to, znači ti moraš sve snimati i to ti mene ubija di odem ti na neki event, dođem negdje, kaj ćemo na TikToku biti? Ja svoj privatni život ne snimam,
ti na TikToku vidiš kako tetoviram, kako se glupiram. Ja ti pokažem ono što hoću u trenutku kada hoću. A ne da sada idemo negdje i vidiš momak sa telefonom u ruci, to ne podnosim. Ali znam da to ljudi rade, korisno je neka. Ali kažem ovo, da se vratimo još na tu temu i na temu ono za tatu majstore. Mrzili su me kaj sam snimao, kaj sam znači to me vređa kaj zbog toga što se snimam u oči drugih tatu majstora sam neozbiljan. Znači, napisali smo par put poruke da ne dijelimo iste vrijednosti, ja se tu sprdam, glupiram. Čekaj, ja kad napravim veseli video, znači da nisam se, znači ono si pao na glavu ko klinac, jebote. I ti isti majstori sada su počeli snimati videe isto, jer vide da, znaš, if you can't beat them, join them. I sada polako svi snimaju i vidim neki kaj su me prozvali da sam najneozbiljnija seljačina, sada su napravili neke tako retardirane videe, znači tako užasni, da bi najrađe komentirao kao kaj je stari, ha? Ali ne bom im ni dao the satisfaction, znaš ono. Tako da na kraju krajeva danas polako svi su krenuli snimati, svi to rade, svi budu to radili, u Americi to već 10 godina rade, samo mi je žao kaj ono, kao pokretač ćeš biti mržen, jer sad dok dođe neki novi artist, nije više, a to je onaj, ne, evo još jednoga. Ali za Ronča se zna jer ono prvi je. Da, ali imaš, ti u tom slučaju imaš first mover advantage. Da. Jer si prvi uzeo leverage na tom tržištu koje je bilo neistraženo. Pa znači, igramo šah. Da sam ploču, evo ja sam prvi pomaknuo, follow me. I to ti ono, u svakoj industriji tipa taj first mover ima, uzme cijeli paj, cijelu pitu. Ne mora biti najbolji. Da. A onda kasnije, kak se tržište počinje biti zrelije, onda ti samo bolji mogu uzimati dio pite. Yeah. Ti da si bio najlošiji ikad, ćeš biti, cijelo tržište si uzeo. Svi gledaju samo tebe. Sad kad dođe još vaš 20, 30, 40, 50 tatu artista, onda će biti survival of the fittest. Onda će samo najbolji ostati. Pa sad zamisli ovo, znači evo, prije ti nije bilo tih, znači ja dok sam pričao o tetoviranju gatekeepanje, nije bilo škola za tetoviranje, niko to nije radio, znači nisu ni htjeli apprentice uzimati. I onda jedna osoba napravila školu i onda onak svi su srali po njemu, onda ih 2-3 naprave školu, sere se po njemu, sad svi rade škole, pa više se ne sere po nikome, to je normalno. A mi smo odlučili napraviti školu jer smatramo se kvalitetnim i fakat dijelimo vrijednosti, a vidim da previše neiskusnih artista rade škole jer mogu. Obična publika ne zna da to nije dobro, pa rekao, ak već budu bile škole posvuda, neka rađe dođu kod nas. To je ono naš ne tetoviram maloljetnike, nikada, ali smo prihvatili da naše curke za sitne tetovaže rade od 16 nadalje uz pristanak roditelja, jer maloljetnik će se tetovirati tak i tak. Daj zamisli, evo, sin ti ima 16 godina, tata mogu se tetovirati, ne. Mali će otići kod nekog klošara i uništit će ga. Ili, tak i tak će to napraviti, dajmo svoj blagoslov, ali ga odvedi u pravi salon gdje će to dobro napraviti, kužiš. I to je tak tanka granica gdje si nekad misliš, pa ono, tak i tak će to napraviti. Ajde onda pomogne da se to dobro napravi. Da. Ono kako u nekim državama, znaš, ono, ne podržavaju drogiranje, ali ako se već ideš drogirati, odi kod nas imamo čiste igle. Znaš, ono, da. Ali ono, ok, make sense. Da, je, slažem se. Da je tvoj život tetovaža, koja bi bila? Da je moj život tetovaža, bio bi Vuk. Sam u šumi, znaš, borim se. Ne, da je moj život tetovaža, bilo bi ovo kad imam na ruci, ovdje imam, ne znam, primijetiš, bijeli križ, jako jedva ovdje tu. Ha, tu? Ja gledam ovdje. Da. Znači, mislim da ni kamera te ne bude vidjela, uglavnom... Ja ga nisam mogao vidjeti u mic dropu. Da, znači, imam bijeli križ na ruci i to je moja životna tetovaža, zbog toga kad jedan ne vidi se, ali je tu, imam ju. Znači, puno toga se radi potiho, znači, don't let them know your next move. A ovo sam si stavio kao inspiraciju za pjevač od Imagine Dragons da si križeve na ruke nacrta. To je da moja ruka nikad neće taknuti droge i te gluposti. Znači, to je ono, mali obećaj sebi, ono, osni koji jesi, popit si pivkanu i tekako da volim i budem i nekada, gledao, jednom u 3 mjeseci odemo vani, zdrobimo se i vraćamo se doma na koljenima. Ok, nisam ponosan, ali može. Droga, to mi je X, ne, nikada. Evo, to sam sebi napravio. Kaj bi ti? Znači, ti nemaš tetovaže. Ne. I to znam da je uvijek meni bio jako veliki respekt, jer zbog toga isto kaj vježbaš, brineš o svom tijelu. Ne, nije zato što nikad nisam htio. Nije to razlog. Ali htio sam te pitati, znači zašto nemaš, kako to? Ja sam ti bio ovak. Ja sam htio imati do tu. Znači, ja sam htio imati do vrata. Pokriven, sve, cijeli pokriven. I uvijek sam se razmišljao na način, ja ako krenem, to je to. Ja sam taj lik koji ide do kraja. Da. I onda išao sam ti se rezervirati jednom kod, znaš Zorotovića. Dobro.
Išao sam se njemu nešto rezervirati, na kraju se nisam javio ja poslije jer sam bio u glavi ne bi, on inače brutalan tatu artist. Znači, ako on jednoga dana radi podcast, bude rekao neki konj mi se nije javio, zezno me za termin, nešto si ti. Da. Ne, mi smo se onako, ok smo se bili poznanici i to ja sam rekao, možda bi nešto radio kao taj motiv bi možda, pa ona da vidimo kao šta bi on rekao, može, super, sam ti javio, ja jebi ga nikad nisam javio, mi smo se poslije toga bili još. A ti nisi bio siguran, no? I nikad nisam skupio muda jer sam si uvijek mislio, bude mi a za 5 godina neću biti zadovoljan s tim. Za 5 godina će mi biti pošteno. I onak, ne znam da li se mogu komitat, a želim. Ja sam htio biti taj lik. Ja sam htio biti do ovdje. I onda se iskreno, sad sam razdužio ovo bez veze, iskreno. Jednostavno se nije dogodilo. Okay. Nemam konkretan razlog, ali sam se uvijek htio tetovirati. Pošteno, i to kad sam uvijek govorio da ja ne ponavljam, kažem ljudima, ako ne znaš šta bi, nemoj ništa. Znači, moj posao je tetoviranje, ja te odgovaram od toga ako nisi siguran, jer gledaj, kak požališ, kak ne, ali mislim, bilo bi mi čast, ako jednoga dana se odlučiš, vrlo rado da ti nekaj složimo, čak možemo napraviti podcast tokom tetoviranja, ja tebe rokam i snimamo sa strane, ali bilo bi jako cool ako si ikad odlučiš da se napravi neka priča, neka je tvoje. Ili te od glave do pete ko Jakuza popunimo, znaš. Da te onda dok umreš jednog dana kožu ti skinemo na zid i stavimo. Da. To još nemam u salonu, tako da naš kožu svoje žrtve neke. Dobro, jebi ga. Ali evo, mislim, jako cool da još nisi odlučio. Ja sam svoju prvu tetovažu napravio sa 27. S 27? Da. To je bio još jedan razlog. Sad sam mislio, sad sam već nakrenak. Prestar sam, možda krenem sad kao. Ako ti misliš da si prestar, došao nam je bračni par, oboje imaju 77 godina, na svoju prvu tetovažu su došli matching. Ona je htjela škorpiona jer je on škorpion, pa da ima naš njega, ali da nije on, a ona je riba po horoskopu, pa si je napravio kostur ribe, da ju prca malo. Znači, presmiješni su, ali daj zamisli. I sad dolaze redovno sa 77... Sad popunjavaju. 77 godina i tetoviraju se. To je tako cool. Pa je. I kaj kaže, kad ćeš biti star, ćeš požaliti. A ne, to ne. Recimo to razmišljanje nemam. Dok sam star, ako mi je problem moje tetovaže, onda fakat nemam problema. Dok vidim dedu kaj u zadnjim danima završio u pelenama, u ne znam kakvom stanju, nisi ni znao da ima tetovaže. Tada ti nemaš problema, ako si star, imaš tetovaže, ti si sretan. Ne mislim da star u smislu da će ružno izgledati, to ne mislim. Meni starim ljudima tetovaže izgledaju lijepo, iskreno. Cool mi je to. Ko zna, jednoga dana možda se pikaš. Moguće. Možda. Moguće. Neki dan sam baš Pavle rekao da bi se tetovirao. Onda mi je rekla šta ćeš sad? Star si. A ona ima tetovaže. Da, to znam. I hoće se opet tetovirati. A gle. Ali kao, šta će ti sad? Ti se nisi nikad, kao nemoj se tetovirati. Možda, nikad prekasno za to, ali opet ne bi forsirao ti, znaš. Ne, meni je to cool, Može jedan dan prstom naprijed do vrata, doslovno kao Chris Brown. Ali da, daj zamisli, znaš, nemaš ništa i ne sneš na jednu zimu, dok si pokrit i onda se prekleta vratiš i sim, ovo, ali ja ti kažem, meni nema druge opcije. Ja ti ozbiljno kažem, ja ako krenem, ja radim doslovno cijelo tijelo. Sliv cijeli do vrata, ovaj dio bi možda ostavio da se vidi prsa trbuši, do prsa i malo bi noge još. Koja je ekstrema, znaš? Ne, bez jebancije. Ja sam taj, ili sam to ili nisam to. Ja sam komitan sam unutra do kraja. Ti dok jedeš sa sir na parmezan na tjestenini nije onak malo, ili ga utopiš da ga nema više, ili ga ne stavljaš. Da. Kako ti se život promijenio od kad si oženjen? Iskreno, i to buš ti čuo, jedina razlika sada je da me konstantno ljudi maltretiraju sa kak je život drugačiji. Znači to mi toliko na živce ide. Mi prije braka smo imali kredite, auto, salon, toliko tih obaveza stvari, ništa se nije promijenilo. Znači, ako išta, čak mi je i ljepše sad, znači imam taj prsten uvijek sa sobom, ja sam sad, i baš sam pričao o tome jednom, tako je lijepi titul, ja sam njezin suprug, ona je moja supruga, to je tako lijepo, to nije sad neozbiljno cura. Znaš, moja cura, moja butra. Ne, to je moja supruga, moja žena. Tako da, osim toga... Puca. My main squeeze. Ne, tako da, meni je super, samo kao ljudi, ne volim taj small talk. Nemoj me pitati, je li ima posla? Fuck off, sad tim molim te. Nemoj me pitati... Kad će djeca? Jer stari moj, trenutno moje dijete je naš salon, kad smo se složili, sav trud pare uložili smo u to. Evo, hoćemo 2-3 godine u miru i onda budemo. Hvala Bogu, evo ja sad krajem 10. mjeseca navršavam 34, Ana ima 26, tako da znaš,
Nije ko da je biološki sad toliko, ali u isto vrijeme ne bih htio biti deda otac. Ne znam. Da. Ali imaš, znači, ambicije jako bi volili i djecu i ja bih htio cucka, Ana hoće patke, koze i kokoši, tako da... Znači, živite u kući? Još ne. Aha, dobro. Sve te njezine planove će čekat kuću. Da. Šta bi promijenio u svom životu da se možeš vratiti 15 godina unazad i šta bi rekao mladom Ronču da mu olakšaš? Inače, znači imaš dva tipa odgovora na ovo pitanje. Ili prvo, Fran, ja niš ne bi promijenio, jer sve što sam prošao je napravilo od mene. Fuck off. Isuse, znači ja bi promijenio jednu glavnu stvar i to je onaj friend kaj vidimo kao problem solver. Znači možda, ako nisam već sponzoriran od Nike-a, Nike, sad je vrijeme, just do it. Znači šta god razmišljaš, napravi. I to ti je dovelo mene do toliko boljih situacija i gdje sam bio prvi i brži i bolji, jer hoću pokrenuti neki podcast, hoću to, a znaš kaj, budem se sutra javio njemu. Ne, sada. Tu sekundu, Fran, imaš neku ideju? Odmah to napravi, nema, budemo, hej, hoćeš neku bumo se sutra Ne, sad me nazovi, sad to riješi, just do it. Da li da pokrenem ovo, a još ne znam ovo raditi, probaj. Just do it. I previše stvari, ja sam ti preanalitičar. Znači, ako ne budem sigurno to naučio na taj način, ja ne bum išao na nogomet ako nisam već naučio pucati pravilno kako se spada. Ne, just do it. Tada mislim da je to jedna stvar kad bih rekao, sad ne znam da se slažeš s tim, nema regreca, ali da sam bar neke stvari malo brže, malo ranije napravio, mislim da bi danas bio u višoj situaciji. Ti? Ista stvar. Slažem se, ista stvar. Meni je, sa mnom rezonira jedna rečenica koju je Alex Hormozi rekao nedavno na podcastu, koja je mrtva istina. Napravi toliko volumena da te ne mogu ignorirati. Da, nice. U bilo čemu, što god da radiš, napravi toliko volumena da te ne mogu ignorirati. Onda moraju izabrati, mrzit, pridružiti, pričati. Nešto mora, pa te ne mogu ignorirati. Da, jako cool. Pa radiš na tome? Pokušavam, želim povećati volumen izbacivanja videa i želim povećati volumen svoje produktivnosti generalno, ali imam sad malu oko djeteta mi je sad dosta posla, što je izgovor, realno, znam, uvijek mogu bolje iskoristiti vrijeme kad nisam s njim, ali primarno želim povećati volumen. Dobar cilj. Da, i dobar fokus. Nekada je vrijeme da staneš na loptu. U ovom slučaju ti imaš sad fokus, pogotovo u tim jako ranim godinama. Gle, kad će mali imati 3, 4, 5 godina, to je već druga priča kojiš. Ali ono što možemo reći, evo, danas je vidjet ćeš, početak i kad će imat dijete. Početak i krv. Ja vjerujem. Ali gle, ja se veselim da ne mora to biti za par mjeseci. Evo, kroz godinu dana, 2-3 godine, budemo opet porazgovarali da je to kod tebe na nekom podcastu, da ti dođeš kod mene i da vidimo da smo se ti ja držali toga da fakat to našo, evo, meni ta disciplina je jaka strana, imam ju, volim ju, hoću više, malo bolje, hoću prestati izgovore raditi, ti isto, taj volumen, da vidimo di smo za tih par godina, baš me zanimaju. Mene isto zanima, da. Bumo vidjeli. Fran, istetoviran ovako, poznati kao čovjek sa najviše tetovaža na tijelu u Hrvatskoj. To nije isključeno iz opcije, iskreno, sad odmah ću ti reći. Zadnje pitanje za tebe. Ajmo. Savjet za mlade tattoo artiste. Savjet za mlade tattoo artiste početnike bi bilo just do it. Ali smart. U smislu, jako puno mladih tattoo artista kad krenu rokati po sebi, po nemojte to raditi. Znači, mojih prvih godinu dana, jebote, znači, Ana ima neku malu tetovažu tu kad sam napravio, užasna je. Njoj je fora zbog uspomene stari, pa sjebao sam joj nogu, jer sam tad isto mislim da sam dobro, znači, vježbajte, ali ono što hoću reći je, za razliku od, ne mene, nego za razliku od artista oko mene, ova stara garda koja je dosta zatvorena, koja ne želi. Mislim, ja sam povezan sa puno artista koji su stari, iskusni, bolji od mene, koji su predragi. Znači, fakat u Hrvatskoj ih ima dosta, ali smo danas pričali više o ovim negativnim. Povežite se sa drugim ljudima u toj struci. Znači, ja sad sam sa Anom radimo svoje stvari, da smo mi češće na tim konvencijama, na nekim mjestima, pa ti vidiš kako radi, povežeš se. Znači, to ti je ko u našem svijetu networking. Network is your net worth. Da, točno to. To se treba napraviti, da povežite se sa ljudima, a ono što mi radimo sada sa tom tattoo školom, svaki naš polaznik
postaje naš mentee za uvijek, naš učenik. Ja sam u kontaktu sa svakom tom osobom, jučer mi je jedan dečko poslao, hej, sutra tetoviram ovo, je dobar dizajn, pazi na ovaj detalj, ovo ispravi, ali bravo, znaš, tako da okruži se sa boljim ljudima od sebe. To ti je ono, kak pričamo cijelo vrijeme o ljudima koji imaju pametnije stavove od nas, ne znam ko je to rekao, ali isto u jednom članku, ako si najpametniji u nekoj sobi, izađi iz te sobe van. Znači, ja volim biti okružen sa ljudima koji su bolji i pametniji od mene, ali naravno, zbog stava koji primim, predstavim se kao da sam arogantan, ja znam to, pa naravno ne budem pokušavao prodati sebe, a to napraviti na nesiguran način. Ali koja je alternativa? Da budeš joj, pa ne znam, jel znam. Dođite kod mene u fitness, možda ćete dobro izgledati. Alternativa je lošija, kod mene, napravit ću od tebe jebača, idemo. Da. Tako da mislim da jednostavno just do it, ali sa puno opreza. Vidim da si ti jako sličan meni. Ja ću neke napraviti, ali volim istražiti, dobro to napraviti. Možda ta anksioznost, paranoja napravi da ćemo promisliti na sve moguće loše scenarije i pokušati to izbjeći. Tako da, ne znam, ali bi ti tak neke rekao, kaj bi ti rekao, nije za tetoviranje, sad neko ko hoće ući u fitness industriju ili čak da bude trener, coach, nešto vezano s to, kaj bi rekao? Ima ih pun kufar sad na tržištu. Ima ih. Ja bih rekao perfekcionizam i nesigurnost. Kad misliš da si perfekcionist, zapravo si nesiguran. Da. Ne postoji savršenstvo. Da. I jučer sam čuo jedan dobar isto citat, ali ću ga isto parafrazirati. U članku, jel tako? U članku. Napravljeno je bolje od savršenog. Sam napravi. Da. Ne mora biti savršeno. Da. Koliko ljudi bude paralizirano zato što žele biti ne, ja sam perfekcionist, to mora, izbacit ću kad budem spreman. Počet ću raditi to važno kad budem spreman, kad ću dovoljno dobro znati povlačiti ove linije. I nikad ne buš. Svaki udarac na gol koji nisi uzeo je promašaj. Da. U principu, to je bio neki moj savjet. Jako cool. A mislim da tu ima dosta toga kaj možda mi to predstavljamo sve ležerno. Znaš, TikTok meni ide, TikTok zazancija, ali ljudi, kaj vi ne vidite behind the scenes je krv, stres i A je, koji sve, ti hobi i strasti kad postanu posao su posao, više nisu hobi i strasti. I posao ipak ubije tu neku, donekle, tu neku čar tog hobija. Je. Ako ga pretvoriš u posao. Istina. Koliko god da ga voliš. Don't love your job, job your love. Da. Tako su neki ljudi duboki, bespotrebno. Da. Cool. Hvala ti što si došao. Hvala bilo mi je drago. Bilo mi je jako lijepo, evo. Meni isto. Baš smo pričali chill. Je, možeš se te puno stvarno naučiti. Ja se nadam da ćemo još jednom uspjeti odraditi podcast. Malo smo imali tehničkih problema, ali hvala ti. Hvala tebi. I gle, ne mora biti u tetoviranju, ali budeš jednom došao do nas da vidiš malo naš svijet i da možda napravimo neku mini epizodu kod nas. Može, ja sam za. To bi mi bilo drago. Može. Super. Hvala ljudi što ste gledali, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav.